kuna mpemba kuna batekele kuna mpemba oh butulombela mumpeve chala batata kuna mpemba kuna batekele kuna mpemba oh butulombela mumpeve chala batata kuna mpemba kuna batekele kuna mpemba kuna mpemba kuna batekele kuna mpemba kuna mpemba kuna batekele kuna mpemba oh tulombela mumpeve tala batata kuna mpemba kuna batekele kuna mpemba oh tulombela mumpeve tala batata kuna mpemba kuna batekele kuna mpemba baloleno mwizu bakwiza muyala Kongo 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 umuritu wa mwizu bakwiza baloleno mwizu bakwiza muyala Kongo mapinguleno mwizu bakwiza baloleno mwizu bakwiza muyala Kongo balombeleno mwizu bakwiza baloleno mwizu bakwiza muyala Kongo Balongo tukuba mane. Ngeta. Ngele shibuka batata na mama na bingo. Ndele. Chia. Yeka tilokela china cha amikale. Unoko ngeni yekororo kuba mikalesi buno batata na mama chole. Ndele. Batatara mama Kemo amikale chia matondo mamingi tete moni chisonga jina tata mkumbi ya mkumbo mwishimbembe mwane kwimba mutegulo mpanzo mutegulo kwimba mtolo sulu mswego amikale mtolo sulu ya kunijamina una batata mama chilele Ndele. ika jantete matondo ku beto tsaringolo mutula kumbongi mulaki lolo ukwe shingasa moko cha amikale mulumingo la mansuka longonde ya septembre buna madema mingi matakota kachara betu ka betu tsarungolo ni matondo kwa tona futula ika makubigiri bansweki mulaki lolo matatu tana matuzonze leno batele murumputu hors du jour poyantete atuzonze la vérification de présence ni mutala lutangu la twena bana bamonegene ku chimoko mama vumbugulu peloko mama miaga shisambo basunganwa kwe sonege nkumbuzo sangu za kaka botu zonzela cas de maladie de mama Nsai, cas de maladie de tata Tarangeben mama Nsai mbutabelo kwa mani mama chimoko nyeme yila mane mama Mileko Tabagiri ya tata Ntwari Chilemina wa kotele kulo hopital mama ka kotele la makelegele nitu ivutulu kwa musu Bona cas de maladie de Maman Nsai, cas de maladie de Tata Tarangebeni, compte rendu du dossier de l'association amicale à la mairie de Bakongo et à la préfecture. Information sur la réunion des chefs spirituels concernant l'affaire de Mpissa le lundi 29 septembre 2025 au siège de l'association amicale à 11h.
projet du coopérative agro-pastoral Poya Mansuga ni Jive. Buna batata mbulu chinale vumbu tufutukala mubangu muna muzureto tuteleke poya ntete vérification de présence ni mutala le tango labo batuijiri kuchimoko. Deux poya itamalanda kado maladi do mamansai. Mamansai mbila batutele mazono. Kutata ntwari chilemina. Mamansai wa kotele ku l'hôpital mazono lwa makelekele. Kulu kwa chamugini na koko. Donc mama gana kabagila shock kulu ko kuvutulu chamuka koko mpe kuchamugini. Bona dama banza beto ba mikala ngamanima boto sarle nongolo mko beta mama disu na muvutu tala babubu na yogele. Kado malati do tata tarangebe tata kimogisi ngamanima machimogo boka kotele kuna chifulu chanji jinure kwa musu jinuri kwa msu changa lombolo moneka mulakelo buna tinisa landa dossier batu tombele ta kotsa kula mairie ya ba Congo ku CID baba kipaka msame mabundu na association dossier yo ya kotele ka mangurule ya samu wa dossier mfumo tuwana zuniyande to musosomona bongo na mfumo tabele ko lanji bichini byo ku la mairie tayi monege na petata mfumo tata le maire chimoko cheko tasirika zone sangu mfumo to mozatuana ku la préfecture kota bele ya Brazzaville moko kosa encore dossier ya amical parce que amical muto mokwenda muna mufanagane mukugani nsangu même dans les médias mo amako mufanagane faut la préfecture tout ça reconnaître faut que tuana récépissé ni ina itugana mpena mumwanga sa mikala munshe ya Congo peloko muna mama kulu mufana kale buna batata mama ni muzolotanchi de saison mpashiza shingi jibwako mugana récépissé mbagayo mvita ka beto ba mikalis mukulu bagan kanda una tajile no dossier yo mvuto tata prefo bukatanga dossier ina kasinya katugana nkanda una ngachi beta bana chimpwanza muamikaya munchi ya Congo bongo lumbuchi tamara katwa gamu atu tukwende no a centre mugo zonzela amikala wi kuba Congo beto baze aka baba batuma Brazzaville baba kulu yabaze fola banankanda ulusa permettre muzonzela amikala na mutambila bantu mugo sa suivre nsangu za amikala sangu za gaga salanda. Information sur la réunion des chefs spirituels concernant l'affaire de Mpisa le lundi 29 septembre 2025 à 11h au siège de l'Amicale. Mfugana niyo kuya togoba mutalansamu wa Mpisa. Tabako mfumo malanda mbuta muntu twarisaka Mpisa kaki batata kubemba 11 batata mvama kaka boto mwa shingana ni ba futu pusa kabo butabele kula mairie chimoko cheko ta shirina tata le maire mfumu ni ka bagiri mabanza ta futu bingula batata bo nga chibota to monu shika masa nsamo mfumbo ka to mo sosomona sangu shtambalanda projet du coopérative zone sangu mbuta nganga secrétaire général ni yandi bangumuna chinicho mongombile ko ta bagiri na mbuta muntu ko landi vichinivina kata tambo tomo sosola bona batata mbolo kunchila levo botu wana zo tata secrétaire général Dibuna malongonke Kembo malongonke Kembo Dibundu chi Chiya Banoka tene kama tondo unje nanganga ngabadila nje mushimbembe mwana nguma kesa ntweke azimba na mwenda tema mbonga kwa chena kwa mikala mukimbangi vonto nsula kumira mina kama tondo mamingi mtu bantu tuturi tete mbotu lomba mulevo kutawana soni mpamba ko tu songele mandanda tenderele tu shinga sa kanta banta musamba tempo nini kamba kutupe tufunimpe wa shinga sa jiver mpe koyi akani memuni kempe ube otoyi kwampe ku jiver mpe tufunimpe wa ikakwa kamu sema
boko titimi tagacho tutariri tete mfumu mbutu shila mulemvo no sanguzo tajimakane mukulu songazo bobu tabelo ku préfecture ibota bagiri mbila yo tata kwa mala watu shiri mbila bitini tariri projet ya coopérative tata nganga baka kwa ko mesa no kushiri mu WhatsApp mtametela bitini ya coopérative mbuka tata ni boy akambe chompe kompe chene mbuka tata chitokotekela ni boy ribato amical 10 000 ka lana za fait de dossier na yo tshilwa kotsi o dossier ina kota tshiri mulanda yena ka tranche ma pita ya buila mubugunchi en retard ta kotsa dossier akangwala wo na te buno ka mamba timbiri pichi kani vraiment retard to ko se dossier ya sabo boy amboka yi ni boy ti yimbe nga futa tandu kampe mais c'est jusqu'au 10 octobre et quand diam le ribot qui te que 52 millions bien je bien ma kuma tanu na biole 52 millions ka projet yibot mboka katuta bwana mboka to bwana po mubungu ti beto kwa amical tabi taturusaka nsangu tabi suite ya baka ka kutegela kutokolo sa foto ka boka boka kutalanja na botsile chikani mpachita kulukotsa kwa dossier pato bela chita ka musama ko ka beto niko ngeta ko kuza lumbu titi kumansuka maki lumbu ma après midi yando wati bon bubu kana beti na ngula ntsumonako ekabo moyelu sambila beto bakangola ntsumonako maisha tumuwa kwezeka beto cheka matondo ka talare tari baka ka beto ako ka beno tamakutu twalisa bu tancho mutsungu uba nga matondo ma nini pamba ko tam kona kulibundu kwa mikal moko takati kana impate tasenebwe ka kumansuka ka bansamuwa totamoko mamu mena beto ko tutanza ngo kulibundu pe nchishi munitu samu pata wana bantu basiri program basiri mayenu meche vuka toka kutoka pata kali guna ni gawo tachwa ba yabo bunsungu ba beniti ba ana zoni nsangu patata ba mama mu bitini bitariri coopérative nsangu ni mutamutu projet de la coopérative ni zaozozo guna patata wa shiri mule bitondele ka nyame kulo miatu sonsomene mitatala amical nsangu za amical ngati muntu we nazo ujivera avo tagana zugu mfumu ubangula sangu za bulamiri abakongo ngati muntu we na jambo ujivera batatu na mama choni tondele sangu wa jungiliwo za mama nsangu ngwiliwo za mama mwatu za mama nsai zuza zaba kana kwazina nisa tata ngebeni ngana bwezenena kule pitalo tumunna tawo ungati talatu kwa mutala nchangu ngati libundu timvuka kazaba uno ndo kwa utasaba batana wa shelevo bo ba wantu ni batawiri nsangu chi nitu za keka mu parmu batu binguri tata we mtu binguri tata onchi kani manzono na kotele dinu da tantamani na mu pare mumu nsangu ndomulo tula kuchifulu ka bilongo nini bubu ntamuna fukunechi menta zolo sakarala we nsangu jigi tata kunso kandi kena ka bele ka l'hôpital ko ka bwana buketi commissaire au compte kwa amical bukalumulo ga changu tusonge tuturishi changu chikani ngwala tata katongi twarko nitu ma kekai kekena mama nsaye mpe tumbinguriki yani ben peso de telefone cha tata akambe moi tu déplacer na ketisa ka bompi pane kwao mbwiri kulu double fracture
ya kaka fasoka ma londega moko na koko mpe ku kekele nuku makele kena mu ku service ya chirurgie salle 5 bona wompe butoga mpe tukishula wo butama manisa ba mikaliste betu ba bansoni butama manisa yaga ni gatu sa ilega délégation inde mkachini sama kuma kele mutoso mshilaka ni sambu chontete lenda na rompe tushimpe mu shikamas butama mchukama ngonda pe tagana mpe mchukama ngonda mububu twega tamele no bakitezo délégation pe ngachi tatakumu shikamasa bona ça va pas enchaîner batata ba mama tata Kimokisi Folo Banzuzi Djadjambaji nous a posé la question de savoir le cas de maladie de Tata Talangeben s'il était aussi grave au niveau de l'hospitalisation. Voilà, comme nous avons dit que nous avons eu appelé Moutamontou ce matin. Il nous a dit qu'il avait un problème de carie qui a commencé à le déranger depuis hier soir. Malheureusement, le cas s'est aggravé ce matin. Bon, grâce à un comprimé anti-inflammatoire qu'il a eu à prendre, la situation semble être apaisée. Entre-temps, il observe, au moins jusqu'au soir, pour qu'on ait une suite plus favorable. Ça, c'est ce qui est de Tata Talangeben. Maintenant, nous avons également Maman Tsaï, qui est également membre de l'association amicale. Maman était dérangée sanitairement depuis un certain moment. Il était hospitalisé et après, il est reparti à la maison. Elle est repartie à la maison, mais toujours esquintée. Malheureusement, dans la journée d'hier, elle a eu à faire un accident. C'est-à-dire, dans ses déplacements avec des béquilles, maman a eu à trébucher. Et malheureusement, dans sa chute, elle a subi une double fracture sur la jambe déjà malade, malheureusement, et au bras. Le bras, c'est une fracture, et la jambe déjà malade, double fracture. Elle est hospitalisée au centre hospitalier de Makelekele, au service de chirurgie, à la salle 5. Et donc, nous avons prévu, après le culte, une visite pour elle, en son honneur, question de faire aussi la prière d'ensemble et aussi de l'assister aussi bien spirituellement, moralement que physiquement. Voilà ce qu'elle peut dire de façon brève. Tata maman, chez nous. Dibuda balongo nke balongo ti eka batata biro bazonzele kwawo basasumune nyamyo batata biro bazonzele kwawo basasumune nyamyo ngati kwetata to mama shiri na jambu ushiri na chuvu chakafutu yikaga wote wakwakititaka kuti belegana wakwakititaka kwatona nditatela kwakundeko batata na bamama wamala ko wotela kundeko kushira mukumira minako buno yini ndangu nchakani mensa muwe ko kundungu suku mu amikalulo mujila maka yogu ni yini ndangu watata na bamama katubaka ndi kwati suku chalukaya tuzonzela kutabaka kani kuma chambuta moshi yeri mukinsasa woto riba muntangu boka kwenda mukinsasa bantu bashirizoza muntangu yakakala bantu batso yadi likatala no tele sokingana na nakenda kisasa bila nosa sokina yawa kwi
kani batata na mama yini ntango dibulu kuba mane Adama wana zuri beleko puta. Zuri beleko tata mlemo. Zuri beleko. Zuri beleko tata zuri. Batata wa chilele. Amolo ko chilele moroga butamfumu na administration banzenza mpe bakuizaga pour selomputo. J'aimerais juste souligner quelque chose au niveau des membres de l'amicale. Il y a une lourdeur qui se manifeste chez les membres de l'amicale. L'amicale, moi je le répète nuit et jour, c'est pas seulement pour Mfumalanda et ceux qui sont devant là. Mais l'amicale, c'est pour tout le monde. C'est une association internationale. Alors, l'amicale traverse une période très très difficile. Nous avons géré pas mal de situations. Il y a eu la situation du décès, de la mort du papa de Tata Kimogisi Banzuzi, Tata Djambazi, excusez-moi. Il n'y a pas eu assez de membres. Il n'y a pas eu assez de membres. Nous avons également fait face à la situation du décès de la maman de Mama Nyeri. Là également, il y a eu des problèmes. Les amicalistes ne se sont pas manifestés. Alors, c'est pour dire, l'amicale, on a toujours dit, ce n'est pas une association d'enterrer les gens, les maladies, tout ça. Mais l'amicale a un but, a une cible. Lorsque tu viens t'inscrire dans l'association amicale, tu dois avoir la conscience. Ici, ce n'est pas l'enthousiasme. Ici, ce n'est pas là où tu viens, c'est comme d'autres mutuelles là. C'est l'ambiance, non. Ici, nous avons un canevas à suivre. Nous avons un but. Il faudrait qu'il y ait la conscience. La conscience. Les gens ne se manifestent pas. Et nous sommes les premiers de dire, quand tu as une situation, moi j'étais malade, l'amicale n'a pas fait face. L'amicale ne m'a pas assisté. Ce n'est pas bon. On va avancer comment? Il faudrait qu'il y ait l'unité. Donc, Kounidjamina nous parle de l'unité. Rata Bantu, nous sommes là-bas. L'unité. C'est comme ce que disent les Gimogissi, c'est un foumou. On parle de Kounidjamina, mais on ne met pas ça en pratique. Juste pour interpeller la conscience des membres de l'amicale. Si hier on était fatigué, mais aujourd'hui, demain, on doit être motivé. On doit être motivé. Il y a de ceux qui ont reçu des carnets, des cartes, qui ne se manifestent pas aux réunions. Mais on va avancer comment? Je prends un exemple. Kuna Kukubamanaka Mama, Binam Passi, Pierrette, à météo là-bas. Les mamans qui sont là-bas, parfois quand j'appelle, non mais nous ici nous sommes malades. Est-ce que vous avez informé le bureau de l'amicale? Le bureau va faire face comment à votre situation? Il faut passer l'info. Et c'est par là, le bureau va se manifester pour vous rendre visite, pour voir quelles sont les mesures qu'il faut mettre en pratique pour vous aider. Donc juste pour également souligner tout ça, soyons conscients, l'amicale a une mission. L'amicale a une mission, s'il vous plaît. L'amicale a une mission. L'amicale a une mission. Donc nous voulons du sérieux. Nous sommes en train de travailler. Mais on a senti la fatigue au niveau des membres de l'amicale. Il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté. Mais quand on a des situations, on cherche, on dérange le bureau. Voilà le bureau. Moi, je fais ceci. Moi, je donne l'argent. Oui. Mais est-ce que tu te manifestes? C'est ça aussi. La fois passée, on avait dit lorsque un membre a une situation, on va contrôler le carnet. Parce que c'est comme ça. On ne ramasse pas l'argent. Ceux qui donnent les versements ne ramassent pas l'argent. Ne ramassent pas l'argent. On va contrôler les carnets. S'il y a des insuffisances, tu dois d'abord gérer tes insuffisances-là. Et c'est par là que l'amicale va faire face. C'est comme ça. Parce que personne ne ramasse l'argent. On se torture pour avoir l'argent pour gérer les situations de l'amicale. Donc vraiment, prenons donc conscience. Mettons la conscience en pratique. Voilà ce que j'avais à souligner. Bobo batata na mama bobo wena nsamu songa kumachitaga mfumu tunga sana kubako mekanona nako
Mungu anabakata samu bukata songa jambu tanange ni gana wona na jambu ana bubeleke wayirikajo necha akani mempe monje na mo jambu ro kani tabina saralangolo na yirikaro ngachi tokono ko mantwala mubunguranchi bubazonzera amikale ni beto babon soni bobo twemu kati ya amikale yoni bunsungu tufeje no saba tata na mama omubote buna ngachi ko tata to mama shiri na jambu baten chunguri kila pinin sama ngalongo tira ikanti tete gana isugo mfumu bunoko bamiyimbishi boto kutuka na nkunga mushu Muwase tele mumbanza munkumbwa tata zinga tata ikawiti muwana ntangu Muwase tele mumbanza munkumbwa tata zinga tata ikawiti muwana ntangu Muwase tele mumbanza munkumbwa tata zinga tata ikawiti muwana ntangu Tele mumbanza mukungwa tata zinga tata ikawije muwana nsango Muwazetele mumbanza mukumbwa tata zinga tata ikawije muwana nsango Muwazetele mumbanza mukungwa tata zinga tata ikawije muwana nsango Tata dolokolo tata utufuela kyaje Pasizi yokele mukongo utuana tono Muwazetele mumbanza mukumbwa tata zinga tata ikawije muwana nsango Tata dolokolo tata utufuela kyaje Pasizi yokele mukongo utuana tono Muwazetele mumbanza mukumbwa tata zinga tata ikawije muwana nsango Ona mbandu zoza ntete elimbongi mosi Kamumbandu zizilenzi zekambongi nsambo Muwazetele mumbanza mukumbwa tata zinga tata ikawije muwana nsango Muna mbandu zoza ntete elimbongi mosi Kamumbandu zizilenzi zekambongi nsambo Muwazetele mumbanza mukumbwa tata zinga tata ikawije muwana nsango Nsango bena Kongo Sambuza bena Kongo, sambuza bena Kongo, bena lomba. Sambuza balo ndongo Sambuza balu nungu, sambuza balu nungu, bena lomba. Sambuza mfumuza nsanga Sambuza mfumuza nsanga, sambuza mfumuza nsanga, bena lomba. Sambuza bena Kongo Sambuza bena Kongo, sambuza bena Kongo, bena lomba. Tata dolokolo tata utufuila kazi Pasizi yokele mukongo butusila pele Muwazetele mumbanza mukumbwa tata zinga tata ikawije muwana nsango Tata dolokolo tata utufuila kazi Pasizi yokele mukongo utuana zono Muwazetele mumbanza mukumbwa tata zinga tata ikawije muwana nsango balongo tukuba mane yekatu enizuko mfumu bunoko Balongo nke Bondo tse Ingeta anje na malanda mandebeta mwekuimba mwanendamba ntekolka wonga ntekolombembe mukumira mina amikari mvitini byanka makulu watata no mama na bala mbote zeno Mutondele kwambila dieno yenge keno ngeta tufya ukidi
batele bambutati mbiri makandambio mbiri makandambio afurahi kubaguna wena meso muna mfumu nganga muna bantu sanzo ngeta bole bantu kaka nsongo tushiri koshi kutugiri tushiri mbunzu tutakwenda wena kongo mujira kongo nterewo ingeta tatumono wabakula na talwengele no Lumbutiti chamansukina chalumingu mungonda niyetuna bashiri mansuka malumingu mangonda yonza matu yonza maka nitala biamuri amika samu moshuka utu muisampas watu longa kwa nsuma bundu mama nsoni woka bakwendo wavuka na bantu woka bakwezonzeleke nilu zolo alu jimina bikoba nzaki kakuna mutima mpashi lemvwena takalene ndoko yibata mukongo beta manavutu tamburla ndoko yibata mukongo chari cha si kongo ndoko ande nandi kongo loka bamuloka kongo loka bamuloka kanta ko chi kongo loka bamuloka Beto na bena ka tutamburla ande ndoko yo mubungra ci beto na bena tunabi sambil ka tamburla kan samwa buzenga na bu zobako samwa buzenga na bu zoba nwani saka wuti sambil eka babon tini boba takwesi eka babon tini boba menjoga sa kan inga wuti sambil te ka bawa boko bubini bubi kwa bele saba bele saba bubote ni bubote ka singa saba singa saka bunguba kakaba lemba na majambu na lushingu bakondo ndwenga na mayela la voix de la majorité, c'est la voix de Dieu. Bungunga ngukani buzengi bwena untaba telebo. Bungu buzengi buvuga na sekangoloza ji. Bazebti ani takuzanga nguza shingize nandi. Betu babiyumba tafuka talakani buga yoka yana situbagiri pele. Butufuka no bingi butufuta betu bagiri kwa luwiri ye ale bele sabo. Ale ngawona ngangu patakane bungu bawu beka bingi ni yala ka bakwe yari. Nyonta yoni ndoko yibata kongo kata mana bana mayele teshikani nusati beno biuluna wamusamuka utama dela kanako kabubaka uyoka ndibuna basarila mensangu na wako kukandaro tumaka le monde entier kuba America ka diploma ko ba contact mayela ba contact mu muntu kako beto na beno tulumbulu bezabat diplôme de contact ma yele shiri kundiku wata tumo nutela na baba tumaganza ya mfimba batela ti mikande myako myabe kwa woka beto ma yela ni ukuiza na diplôme zako bulukuiza test yandi lombo na diplôme ngangu za mana yoka ni yandi bama twala baundu bobe beto tulombo za baka dutima mukanda kwa kakuiza na diplôme ni yandi ba yoka kuma twala kakutula go ni tuvi na tuvi tulutata tankingi maniko risugina ni patakana ngura patakana pe ka wata kulubula wa mubita kumu muna tatu macho ni nangu macho tele banswe ta amikal ke na kwa kukongo muntu tonchu wa mu ka tata macho wa ka yiri amikal kunamputu ba sénégalais ba ivoirien ba tchadien ba français ba gabonais ba ban sunu amical bi ba ikota amical ka balar ya ko yiri bular wa baka mbwenozo amical bukaba ko gatam vita bukaba tike munwana tetkani mvite kukulenda yo inda ya nwana ne kuna wele kuna mputu sariri ngolo wele kuna mputu ba mukengi sobele nkumu tete metemena tula kuna kotesi mko kangele mushita wawu mumpila zanso maboloko kota duka mbya kama kulo te kengi mushita wawu kengi mushita wawu ba nwane sigo nika katulombo yirika mwana ntulo kampeko yiri kirime bongu tabi samowo washingana kotele na muntu ontolo pe musamo ushingane uturite lumbu chauchi kata selo mutsungu katuta ama zolo ambe banza kaburi ya ngoma tumvuka cha ngoma michelo tibaka
kaba zebchi ngoma kwa machino kwa tukwe yimpuri tulasi ni nkembo kwa tukwese kami chino bakanga amboka na musamu weki mpeve uvukila miela mya bantu bona bano bwashila mi chino bungu muntu na mabanza mani mabaka nani muntu na bifu byandi bibaka nanzi muntu na mpilandi kabakulaka ndaka mwina kami samu kaba roteleti vukana no gumaga mushi la natamu samu bifuna bifubyo bibotena bebi mabanza na banza mo matenga mana masungama mpila tsanete no samu mu mushi kazana mpashiko kala mana sami chieno mpashika shukta baza zinguko bungu muntu na muntu kwa kuiza mbakazaba kayikatela mana nisa vatika bokena kanu betu tuke tulakuna ebu tusaka boso tubaka akutatati nikuchibyo bisongela kani tukani pantalozo kani osele lwase labaze mbalabala kakutula umbaje oncheka sa bongele mulele kengi muluketo bungu watetsuko kabakotaka na muvatu ko mama bulako kabwa bako nika sati yandi mbalabala mpene kwandika kwa yendeke kaba zetu tukomvukana kuneke tabi mulele lwataka kujiwa lwata musalu wa nubeto baba nsoni bungu yana kama na kuizira bwabo kasala bakazolo yandu kabela kwande uji yakabu nzonzi uji uvanzikisa mulombo ko ufonza kase titakange no mucheno mi mosi beto bansoni mina toka tambula tokeno shingasa miga wotu na batata na bamama tatu mono shila ngolo bonso batele amical fumbonge anteteka ni menu wako tuka 1926 ni beno kadigira amical yiko keleko katara beto umpimpa le 24 décembre du 31 décembre 1938 au 1er janvier 1939 niveau amical ya koka pokwe beto 1926 yirikire kuna mputu kubukonzo balami koko amalonga bet nugo lokala tampimpa no wele aba ni gana bashinga sala amical 31 décembre 1938 1er janvier 1939 ni buna bashika msa amical ya koka kongra beto buya katuko kuna mputu ya yila mali ntango tutamata tabeno na luzabu lwamu samu kangana tata machoba kaidi kiriyo ngatika shika kwa bantu wote ngatike sari shikwa ba mbevu ntaka idikiri amical kati geni mbeka kelite kuna mputu ngatika kabuka kwa mbevu peloko kasaka shika kwa mvumi ni ana batele chiba nsweki nsamwe ko kabakuri kimpanza biri ko lombele mundele na tampara na tayala chimuna byaba ntuni tutikana beta mana fundikala kwa boka bako tabita dinga njila tubena na chimpanza tuvukila samuni wokendela kuna kaba tako tukona batambura musamuni mambo batako ba landa chimuna batako bachimuna nufa batafa makana bakariri ni bereta go bero basarisa kana buna bachina mpasho bana wajoka boba bela ni sarisa to go ba sarisa ngache batela balanda mu musam boba bofwa ni jika tuka kuba jika ngache bakakaba no baka mkuta bajoka memo nfana ko njika bikana bika kwa sabate cho kondoka ndoko tapako mu ami kako nako singache kaba bakujika kwa pele ko ngache ubela be kusarisi ngache wanwana vita ubwana ka militaire ngana mvumbi ile fila kufro limalare mbaka bonga kwa kana kukando shike na muntu unorika musa bungu nsamu ukafiri nuka tambula munwani na nshi kenda ka tumukasa kukando ko amikale mpeni boye fo sabo larme meka unako ti ekamo menunga tu nufa kunjika njana kotamu mularme meka bawa boko samu weko wale kote lamu larme nika talabiti ni biabia msoni wote musamu wakintwari tutavota ufiri na tabela beto yirika tuka yirika me beto amikale tuka bonga bonzo mutual zoza ku quartier jiba wisanati ubela tukusarisi bufatuku jikiri baawuni na basukinebe meka benana musamu musana amikale ka inabo ntata tikatunani se sanga mvila mutu nyono kwa kompama bungu bantu beko babakula mo musamu mo bomota bayaka bunzondo batuka kumu sampa balomo bakula kabo kujite muinaka azulu zulu ni baba muisaka mpashi ngura musamu butaku izabu gurima na tetuka ali yandu bumbuira malaro bembevo tunone amikali yeka nsangu izabakeni kani bawa boko bete bisambiri tuna kanza batala lusambu nimyoka tulungaka tue nyongeke tue fueme tue mone kwa nkombo kwe bantu tue mpena mankokango kanza talu samulu myoka tutumaka ndimvuna batata na bamama musamulu lwata mumenga ukotaka niti basaru stakwe longoka tima tala kukotisa mumenga maguko
makundu kwa mabantu kwe mwana ni nyonge ni fuema kwa fuema kama mwana bakula kufuta kwa nyongo kufuta kwe fuema ko boza baka boye yiri kala musamu na musamu bo utomena muntu na muntu ba na musamu bo utomena katuka mwana bantu ba bingiko tokolo chumona ya libeni boni tomesana bo muntu na muntu kataku ize katata boni tomesana ngoro kashika manako loka simba musamu ngura toma toma kaba kataka bataza bako kaboba tomesana bo kuyaka kabu nzonzi bakujipata kasaka Mchangu tutata chikani tama tuzonzaka amikala tala betu katu yirikiri yako mwetati chimatani chochika yirikiri chikataka chikazaba kaboka sa kas fois tudiri fois kaka munwa kwa amunwa mpekani ya tuma mpekani nimi lobodo delakana mchangu tutata butu mona senene ubiwa bingi tubaka temo na tatemo ni tubacho tinsamu ko chofilaka bantu beko babaka na nzaki buno kabo kata watela mane jata kata jata tala mi pata wele defon pegana kata gana tala ka tsoko mpe turri kuna njat mo ndo batakwena ka beno nkama yankaka na sonlona ka makumole kwa madiataka son ibobo 80 yo kaka ba diataka bon moko tuteze kani utompe na samba toko sambiri ambe bulemvu bamutima toko se mulemvu bale boba lombo diataka musamu uba buiriri e kante sene kwa luzoro kansamu ako ale rushirilu luzoro ale mboba diataba wa bwana e kaya yako be bosa kwa luzoro membe lombo kwenda kwa lombo kana kwa mbumbu shinga na kwa msuku nunchi pataka chinsamu ne bocho fuila ka yaku bemba kwa mboba sapa yaku bemba sapa membe lombo sapa chinsamu chufuila muntu na muntu bindagana kako na wasa kuchumvula mukaka bindagana wako bindagana leni tetchimba memvula mukaka ni bindagana ka ntata na managani raw baba nsuni pe bazibu aya ndo bindagana bamvula mukaka ka yaka talamani ka bete ne bokwa haka ni kwendani to bungungu mpe babonga batula bisango buka bonga telefone mpe wunini kwandi bunsiri bumoyo utabunjoka kana mona rondefone nani malafu kwa kwenwa moyo utabunjoka ngatele mutela gani kata bana nchishiko mpepo kata uhuna ana tauna yandu utawatele oti mtima yako tauna oti yandu wakusalo oti mbange chwatele tauna mchangu nikata kutukarela botu chingi alufwa lemvu ene yima wana malongi takulugana kalusambila kanji wafa kwa kumpasiza kajijoke nga tulu yele le lumbu musati sa mutu na foka ni tata mpasiza kazi yokele ku yela andi ona nabilongo na fokwani onje na ketama na fokwani onje na banana le sotaka mukandika adjwe na fokwani ku yela andi ngura nsa mtakutela buba tshireka sangolo sapo boloko raga kunara saro ko santa dabaro santa ko zeba ngebene tala ya lungisa boloko raga daba tangela ka mumi lembo kari kuna kulenda ko mutanga do bambuta baba tele jingu chibu chuwa jingu cheko chiluwa bologora kuna mpase singi jena nerega kantoto gaka mpeka ko kutubula matima ko bavulu zonzo ko mpe bomo na procureur kana ko mpe baku duki shikwa liberté provisoire ko duki kuna ko baka liberté provisoire ni bwa bopela ka ni bwa wa gogo nzengulo kuna ka bakapula kazo buju kwa kazo bwi bungu boka sala lufwa kana mutu de kakola lu fwa ko niboka kangala nzengolo zanzo kama tshega na nzengolo konge kana mutu kakula kazo chimuka tega na lufwa lwako nibisa kwati madokotera mtoto twankaka mvuka ngura mundu kwenda bisambiri mtoto twankaka yuvuka ngura ni kumanda batomolo yika pelu falongolo bungu bunsungu butombana ngeni vuka vuki tsima tumashuka tuvukisa mukimpeve ni bu nsungu ngakani bantu kanga kabafaka ngatu fota tukabaka saka gutu bila wotu jemvuto tukabaka silufu kauna tulu jirimvuto lufalu kabakane zabene timanda muti minu mwaike figogo ngefefi mulaluri sabatache tekna tima mboko bakuyigila tima ngebene tokolo chi yokola ko mpungutu de ndoka tatele kaka saba ko mtuko ana mwa ntango mboko bene loka ku salu sambulo ni yamuluka yamululu ngatala bopele lemvoni batata na mama kani bonga binsamo kani tabi mbangi kabe tutasiri na nchima na jingu tasaleno ngono demari tutamburi tashinga senero timbangi chako chili kujja chichini chako chili kupamuna utakuta inkuyu kato chini chako mwindo kashide bovu kayogele kumantwala ntamandele la joka taseno mayila mulemvo batata na mama amikali katusakana nandi
mfumo chuo tutakembe sata mabingula choni kuru chetu ka kutazaba kukancha samu yandika tela mana kachimukena utamukembesela choni kuru chetu ndele chere batata na mama munta chimbangi tata machuo ke kuru cha betu chimbangi chikasiri musongera chikuru chetu nali kungana nsango mutuga muchuvu tatu muntu na muntu bantambula ka munsamu bamu tamburila tata machuo nta musamu tamutamburila Tadama manchilo leo. Kama fumu mebu ni bakuru laka wanchi fumu bichuga kata mutambula nige nechi mbuka nechi ngiti minimbo ka bakuriri wichi tulaki tezo ke nechi ba musire propose do bidinga ka bantu munza itala bi mfumu itala mi pate ba mugana tim fumu tinechi kaba gouverneur ya na F c'est-à-dire colonisaza kuluza wa français yandi mfumu ka ushirichi mfumu temple atale mpateni kwa kabwana munangona ngabe bingi ka ya itere chikani meno musamwani unabutukila okujukula bani bemu pashi be mukina lo selebe kishuni tele mpateni tele mfumu kariri byo ka nizaba kataza abanchi njira katasola telefoto la vuka ka utigeni meka telefoto na foto ndo kabini nunga mu peni nungina bilo kaka kibe yomboka no atama mashele buta mu bakana mashele no eka kantukula jisonga ngo nyina kata milano mero mamu na bana kusoma mukamushika umwe mwana wangani tegolo bawo mo kwamwele tata nsweki nganga mu machuwa wijiri mu mitoto yini ukatali malanda bana batekela ukatetela pe munsungu babuyikani uyari wijiri kotelo mu mitoto yini ichimuna katachimuna yani mwini kampo kama chimuna mpila mitoto mini ya betu yani tugiri kuneni betu kata kuchimuna kani batikiri mutuntumuka mwini kangana kuna kwa baumpu msaluni zoga basalilaga shiri katuka turi likuwa uwele monacho ba uchi muntu basonge sa kupugatari yawo mwini beno kupugatari chimuntu lusonge sa kali kuchitula ko beto chimuntu kani mepe nzolo chimuntu cho lusonge sa beno kupuna gatarani pe chaba ngeka batika yirikiri association amicale bon kairi association amicale buna bukawa iriyo ya liveni kashira abo manisako beto mena tujibonga pele ko tela tujiwa bushiri beto atelo mumona tujiwa baka kabe ko ba mumona mpe bamona ebawa ka lumujisha tamazunza beto tweka fose chibeto tatengama akambe uma tulandila mfumu machua ni association amicale au moins parce que amicale ni yoyo ishika masaka bantu itome saka bantu kabanza ngana tufuchi mulandela akatama machilele utama mchilele magachinzolo yika mboko mpe buna mbo mukabaka samukishuni ka kubele bantu bafutukishi kumubakula mumpeve gunechi choni ji kuri ka bantu bana beko lo muzulo beko balo muzaba ka bizu kumubakula mu mpeve bichi cho muntu cho ngula chimbaya kwa chiri choka chira kwa chakako ututu tensi kwa tata machele tonde kutusonga kwani mama mutombo kuchimbembe mwana yokwimba mutekolo mpanzo mutekolo kwimba mukimbangi buntu wanusubira kumira mujambu jebatamburiri mfumu bichuwa osomo kwa mweleva mutaza bantu mbuta bichuwa wabakuri nsamu mfumu bichuwa wabakuri nsamu ukalenji bunguchi yandi wabelega luzabu samu angolo weri nanji ni jimbu cha luzolo chika nechi munwani na nkanda ndombi bunguchi gana kakafuka sale ndombi zazo magata na magata mabagana magata mamingi kafuka se niba nechi nsamu ewu bunoko beto atubakuri ni ga jimbu cha luzolo
mfumo bichua katela mane buna bambuta tushira tondele moko amwele batata na bamama nashinga sa wakaka ni wenechi wakasonga yandi munantangu ina wo ye mundele ndombi kalende akatula oko kulawa tulawo ni boyi me ngula mpashimona yandi ligana kaistela chikaani chobe no manswekini mo lokanga kwaku ubeleke woge ndombi mundele kabawo woge mundele ndombi kabawo doko beno bibushi bya beto kwa lukwela aka doko beto ndata kwela bibushi bya beno beto bubete to kwela pe bibushi bya beno doko nigana ayite lamfumo buchwanchi mundele kwela ndombi kwela mundele nigana utilanti chinachi kuri cheto mubunguranti niyandi ushitu katula mu chinanga china mukitantu china mboko shiri luzolo ndombi kabeo mundele kabeo uno batatra mama shiri Banlongo tukwamane geta matondo katuna baba biga lutama mona yiri kiriti nsamucho bamndele badingire mu kabakasa kabatamulenda batelebo kinana mipatako foka bana compte ku bank na sosoba gere nzila ukalemba na mipata nzila bamu kengi ngati salucho kabakana eka kaluwiri ko bambuta za bank mipata bitamatomba ni biri na luzolo bateli ni pata batambi kirino lutango lo batomboka ni miki batata mi bungo mona chika bakami pata ko kami baukiri ambaka botse ne betu na tamu jingira tamu kangila nzila mikemina batata me kaka ko butu to bazabri kabaga nako babutulu ga nansangu bapatikiri mutamika mipata batambi kiri bantu kama ni maindara kabaka sa mipata mina bantu bana mipata me misole mtaba ko balabiri mio baba tambikiri indala laba mipata mina ngati ntondo za baukila gana mambo ka bonabo bo machuwa boshira kondene bungu mbongo za bantu ka dizi lazo tanga kala tambikiri bantu ba beni va je mipata mina ngati nkombo ya baukila gana ba flatter ba kotel asosoye be ka yirikiriyo ba futulu yirika ship itakoni nwanisa nywe mi yirikiri mfuma machuwa mukabakasa ami kalu bungu titini tsakata kona nunguni yego eni bo ta bona te lumbu tsa butsiji amikala lumbu tsa butsi ni myo ka pemita ko tatamani tsari tsatini lendi baka kuna ngolo za jingi kam ko baka trophée ya champion du monde tabo baka competition tata mbalole ni dribble ko ande baban soni ka batsikra ande dilo ko dribble te ko total keri katala ke la ko competition ko baka ballon d'or kona ba kutota mbalabala ko ba kugenda ballon d'or ma yela kan soko abu mena kabana ba kutota mbalabala ko ba kugenda back udo kutora tabini test ko sa jambo chuku kongo basumba kambe suma pesuma bapena mpa matenda mimi kata ba mu silale jangana bonsumi dugira mikalo presika na wadesa na charcha chini simbangi ngula titine nisemo isanguze kuzo tuvumini minguto yo eto kumbumina kwa baidi kututela baje mikalo iyogele passport mu valeur baje mikalo baje no masaga dirisa mfumchono bitutela nti baje mikalo iyogele passport mu valeur sanguze tukutuvuma après nous devons yoga pour le moto de bifto kundela nti baje mikalo iyogele passport mu valeur c'est que simoni no kangamane baje yo kwetamu bifto kumumina mundu nti à travers baje kuti bagantana duka kama mpimba boka kwedinga magifu kusonga baje bokunyisa baje yo kwemfumcho kusonga loyo ngo mikabisi yo kayo donc yana ndolo singa samunzunzi batata mambo kushirale bananga tukomene ambo kuba tutuko tomela bambuta za bantu batundu mukini bakariri malivre bakariri byabya nsoni ngiti mini bwiri nzonzi bwele bishika mana wuma mukanda bagene tijiro kwata mfuma machua buna ka bana tijimbu tamfuma chuwa kuma nukuma kukonda ka futa kulomba livre ba mama batokolo butaka limwina ameko kwasi tijimbu kwata tatama chuwa ka buko tokata kota sakanane buna utibele ka muntu akobelecha lo atabu ko to ko administration yokesa baku yokesa ka bakulomba livre kota kulomba kanda kako
Tazama mshile. Mato. Minombe lena mbutazo nkakaza zole ne yikent ne yibaga. Nimo babile samila ka babile tula ponju. Tanto tu voyage tu shi même ni monje na mewa fi. Ka ka bongo mkando ko sun. Passez. Ne trankishiza nsu. Passez. Ah. Kandira to gozaba. Uto wizaba mbekando watamachuwa batuana ni wotu koyendele betwe amba mubongoranchi. Betu tukagira mbukunechi dini livre betu tini livre ni bodi baga dini livre betu tama chile Mato. Tata ndebe ka mo nandi. Mun ponchi jinga mo wena. Maba no mape mo wena. Kane me babole mo mena. Laissez passer na ba bagam passe vous abori ba vous te cheka liberté de circuler sur le territoire congolais. Boabu tuta satika international. Butaza wakana kwa nsoni bazese ba amicalisme wa mfunu tata machuwa wa mfunu wona timbangi tatene tena mutoto nchi wa mu kaka bete bento mvuiri katumuzie byabo bo batomo muzaba ngoro isaba mu me malana ntango zakabu bunibaka na musamo bo nziri jilaka utirika bote bo foso mutuyo kama nsanga matawu nziriri bumuntu atela magwa mabantu cyari siku mbakire mansanga za mambe bele kulunga teka buzoba kwa mun ko jiriri bantu ngati ninsi osabuzoba bandi shiri samayela wele kana sala jiriko kaniga kwa nzina mutaku nkara tantango zakalo mona muri timyango myakataba nani bungu buzoba kabona babubote bonga tasa buzonga buzoba na buzenge bukalemana kongeka vutu kuiza tange tane meta mutela kabuzengi bubuntoza ngeka vutu kujinyongena ngeka vutu kujilanda mama Nigana miangu mizulu dukilaka. Nsangu tutamata. Musamuega kwa wena. Ngebu tamu na bakuri. Ota shila ngwala kata dilaka nako. Yenda ngwala kani. Ega kata tuma kutamana shile pa tumoto. Kabuna ako. Ambe mbumbandu yaka ya bunzonzi. Kanta angu ya bunzonzi kutabonga zuko. Buka tula kunde tunakwe tunane. Buka bonga peka china pepe chenkeni pe wele sa. Mvaza kwa patakana. Butu dendi lendana mfita ya tele ndake chalolo kaba tatu de kama mbika tabale ndako mavwaza buna tabeno ngura bank tataleno musamu batele awa mikanda bazonzeli wabucheleka ngwala bela katabela tabongene mbongo tagana nibuna kundika lungu na ngwala firi pele ko firu tekota mushika katela ku keso mpata weneto bubu atuka buta bwini ebutulitaka beto katata baka mukanda wakaka récépissé ya kaka ko statut réglementaire katata baka bungu tata machuwa byaka ndika ani butulitaka kabu mazuzu batuteli ndila ko ebu batata ninga yina ntangu ya la colonisation yaba lu yalu laba français bagana nzila yi bulu yalu lokala Congo donc butama zonza mikane ni matu nchibataka gani matu ayo tumina gagata gani constitution donc constitution la France ne que histoire ça ku Congo état souverain donc lui a l'autre toi ça le mutiti tabi kanda ni ba umi ba ni tata comment tout le monde commandant de sécurité d'état ou kuma Congo ko nyando tutela bo beto kama nyando tu bagatete non et mais ben na yenda ku préfecture na yula beto e butuna associata ta batwa yirika peut-être archive ka tona netoko enda ku journal officiel njele te ku journal fintata ka tibo ko se buzengi na buzoba inono bena mayela bantu be ko batirana déplacement njiru ko sena ba bantu nanta nduko yo sena ko kufutaka kwani baka mu amical mais je me dis que samu tabi wendu kuma mtu alantana mandele yirika kadi zengi na bizoba baka mu katiranzo tunana ko tuno ko mo tata na mama buka tele ka digesa kana samu chukuka kana samu mushiku kama shika ku memena njele chuku journal officiel ba bongele bordereau za uzaza nsoni batari ngura document ka yena koko bota tu kuntela ku journal officiel enda ku l'ambassade de France mentele boka buzoba ambassade nana bene satire tamena l'état bon mais en tant qu'individu bon ko ta ku l'ambassade de France nous ko lomba audience ku l'ambassadeur au même ça matata machonzi yulako utamna useka utabako kanulu ya loga tati kana choni samuno weneno chakele no beta vuka na bobe na lufelo be yola ko l'ambassade France kabata kuntela boko menonje na yola ngi lugwe batikira no bono kweta lemba kasadia su nkutiri nkiri ntari ka bonje kasa ma kutoko no jati tata nkumbu woni yanda
devant le commandant mo le tonda ngeno kuntele ngura mu sam bungon ko ne mamu sakabante la ngura mu sam ko ni botoka wa yirikila gana tukuji bakala resepisi na lumutala ko jibauka mutazaba ka botoka boka baba sala bakole sala e ka bono to ko batigila nsangu ta yirikiri statut règlement intérieur bo buntu ta medinga ta yirikiri no bantu ko ta monika bo meni yirika tima to batu bandega na o bonde bakada yirikira musamu yandi kaka izanta yirika ka bata monika baguru mana to baguru mana joka kwa ala ntabu to metuna na bakuji tuna ne bona bakasiribo kana mo tela bantu kana mo sebo kana anu kuma kufuta yirikila lumuta lumingu la mansuku na mangonda ambe butu bantu wana nsangu tuvuka sema mayila boka tabasa ale bobe na nzake baga yirika nkombo kali kushumo nakaza bantu kadibi ndongo mpela monakani nkombo kasamwa ni musolo tay butiti tabeno bantu du yirikri statut règlement intérieur bia dan soni bina betomba de papier 20 000 ka bele ya futila ka ya contrôle sécurité d'État, ex-sécurité d'État, contrôle d'intelligence et de documentation pour abattre. Au cas où on retard le na, 30 000. Tout bon, les 30 000 tout y est. Faut avoir attestation de siège, autorisation d'implantation. Tant que tu as attestation de siège, 10 000. Tout bon, les tout y est. Autorisation d'implantation, 25 000. Tout bon, les tout y est. Total, ça fait combien? 35 000. 65 000. Bon, 65 000 quoi et tout. Bon, et yi, m'gala tabela, pela ko firi, na firilu. Et gaga lu ya no beto kata dinga mu semble tabela bana mukando, ka bene 65 000 neno. Nti sa privilège. Ah. Ana ka tele ku firi mama na ku firi tingana ko enda to ko kulansi ngatwa zaba na mama ka bolu shira. Ka tala ti 200 000 neto. Mutu gana 65 000 kuneke mutu gana paye yekuneke bungu minetu katuzo la ko tataka mepata beto tout monde na mpata baja maintenant bon na déplacement tu ko seko ku préfecture ko agontu e ku ku mairie ya Kongo tu manish ya besu ya to rumana futa ah mena mana dukan tukuna nsobe tu bakaba soba nzita tata nkumbu inda kuna na tata nganga bele akola futa kuna 15 000 dépôt Depuis 215 000. Déplacement sur le téléphone de capital compte. Au total, il y a combien? 65 000 plus 15 000, ça fait combien? 80 000. 80 000, il m'a dit que moi, quand j'étais à tout. Quand on a un sponsor, on a un ministre, on a un ambon, on a un député, on a un ambon. Quand j'ai tout cas. Chanta tata benama yelande mvono batata na bamama. Batata tagana kenun kama sole zo mungonda. Tabana kesi ngati ntangu yifana samu. Tebingiri wa yirika. Kamita ko tutala ko nyonga to ko nyonga mena bumbele bale mo ko tala bale mo ko ngana kama mena bu filu mbele ko filu ndo mo ko sebo kangura misame mfulu mena tata nsangwa yuri ngana tata machuwa asosoka irigide mo bambefo kwa na ba mvumbia nsangu tujiko ko nako tsiseke sana tatu solo mbazi ngura musamwe ko mfunu ka woti lufago lona malari mpe ko mena bia ben suni bia nzila moshi kaka tata bangwa samumu moshiko kata saka ni chima bungulu ya luka mana bonga decision mabundu kanga mama na kanga asoso foyi ni bo tufu sala sana banza asoso za mu quartier document ibaka now document récépissé ibaka now asoso juka za sala sana kwa boka beno no tsi bata sunga mana pele ni kangura mu samu ningi santo tonchi wa mu kaka kabalu bika mpamba boko tabila ba dans le nord juste kimpeve je s'appelle yalu ngati wesandu ekuneke nchabata ati a César seketa César a Dieu seketa Dieu ya kaisala kanu kaisala ya mpunguta nuko mpungu ngati batugana luvetwe sambu bukwa bulusiri bwabo kaka kuking panzu lukwenda lukwetu lo mbanza ndongo kanga masaba lu kanga masa gane no autorisation ba lulomba 15 000 fois yeko mukwenda njetolo fa bana mukanda wa njetolo yawo signé par Matu, sous-préfecture, sous-préfet ça aussi. Talakani, Benomolu Karsa, pénalité zénine. C'est tout bon quand Kango Banto et Ndagonze de Coco. Amande go Fotakulu, y'a l'autorisation à l'ou, réunir. Y'a les Sukasa Bonga Bantu Kango Nataka no Joe. Lui y a le Duka, autorisation Takan amande le Fota. Ratarikan and Chim. Ebana Wasilibo, ni bête bénéfique. Et pas qu'à votre tête là, Bob le quiz à Yamboka, Bayamboka, Folu Yaloka, Zabaka, Gataka, ça de Pondo, comme ça peut couvrir. Ranampe Baba, Babakiligo. Vous avez une candidate de Baka. Bon, quand Benon Bogal Taching à 50 ans, c'est que l'ouvre Salabi, Bisaluko.
bulu sambila ngo sambila katebela bana mukanda baze sambila ba sambila kutakana bishikangari bundu boni bolu futu sambira chango tata chikani lu yalu talo ka tutu yele ka babta bako tatu kumutambula kuti bana ngango mutu takurula mucheno una bunzonzi tukwenda to mutampe ne boka wasidi bawe ni liberté ka baka na mundayo tata machuwa yoke ka baka na mukando ngona yoke ninwana tako nwana mayela na ma yela na tibu tubaka tumponda tena cha be ni chichincho tubatere chikando bosamba nisa be tu tina tufuti manisa droit de l'homme ka tabakire chiko liberté atabaka tala égalité ka samako ya tabaka ka droit de l'homme kata bakiriko mbandu ya beto na beni droit de l'homme tutama nwanina droit de l'homme bitinya binta ya nwana mubungronsi bimbevo bitama kuiza botu nwana sinabe mfulilu stama kuiza botu nwana sinazo bunguza njitukulu tokata mona bimbevo beka njitukulu fuliso kaza njitukulu komi tatuka il beto na beni tufotu nwana mvita yo mkweka bakisabi abatsoni kaka tutagatela manako ambi yoni mvita nwana kati 100,000 kabakula bimbevo bita kotela pele ko bakula ka bo le ni sarisela bi mbevo bya ubyo buko yula kanichima ka bakutela tu na nsi buitoma samya ko pima manso nimi itomene kanchi ka itomena ko ngebo baku ni manzo wole no anansi bubaku ni manzo tomesensi bavota mitsheno kuna bawo mina bazebe ni mina bavota ngawe na bunsungun na bon peve kanisa muta yoko msenta ko kutamia zaba bututsana kuna pekana kani tunata tunachimbo mitoma kwa tokono kele kwa yekambo kele mekumfulu na mitsheno ko mijila mana lemvo ne batata na mama tavumbuke ntabenama yela mvumbukulu nkulu ntomoni nebo nzabiro munjila ya amical tuvukila bonso butele mbuta muntu mede bonzabiro munjila ya amical tuvukila bibe kabi tukwese mukwe yiki kwa ngolo disi tafuka neno tugata bantu wamana bantu na tisanso ta yirike nungura musama bungu bututa kabaka sa musama bunsungu mukwe zonze kwa busenge sala karista tu sadu duvukila bantu okani mtambaji samete basa sala kakani betu sa nengwe turi yeto Alléluia, le sari yeto, sala gara bakati tala mukori mivukila kanda, nansi luguri mana joga bungu betori yeto reneto. Bene balunga na munduenga, na mundunzi. Wa mfunu kalufutora bakala ntango. Mabuzenga na buzoba mbetansi, lolo wamboka kuna beno baba msoni. Ale mpasi bujutula, ayaya, amboka tata bosiri, abiba bolo siri, getata chari kani. Awaye. Ni muzorote butiti. Lemvo batata na mama. Mbaje manatula matondo ma mingi kabaturi yako uboba tu gatu tonegene mu kanda katubwana c'est l'administrateur maire munisa bonga kabana bana banisa bonga tule zonza bungu bakama nkongo maba kwese bakaka bazola ko samatoma ngenda kota kuna ngatu ko patakase ngakukota on patakasa kakwe patakasa ta banza beno kantu patakasa kwa ndeka izi patakasa kabu tu sola bana benangura mu samu to ko ino kuna tazonza mutukwe zonza pengura bamiba pengura to asampe yi twarisa njango tutati kan resepise yo itulombele bayimina bagana ngura pula tu pula betwaso muko mekela kela bijima kunkanga ni gana ntomba tela ngura misama bokunkwa ko someka bakuri zaba kona yokela ni gana ntomba tela ngura mi sam ana jo fuila ko mamvula zeka nanche nevutu tino demi segela na yokela uchiba mbagela mambo ngati na kumuna kwani ntam samu bunsungu basaka na ukabuzenga na buzoba ko na bugomba ko na cheka musam ntam ngasa mtata bakako izasaka na ntoto chukwa mumvula zeka na nanga na sarire chukwa kanu kuna dinge mpaka na baka baba mpana sana batakota batasaka boy batika bukamleza na nzuza etage mimi na kamita lagabo yani baka mbaka ne baka beko me musamuta bi nunga ununga nuko ene nani après que mtuka kuna mtaka nchishiri kanchibuka ku feeling na mndunji muzenge kwezu kundenga kabu ngura tempe jeka meta ngura samtalu tela bubu kana banda kasamu kulwa ngura tela ne mu tela me bungu zo mbenta matashire bajere buchi basuke chimpe Tima kani bunsungu kani ni moga bakwe buzonde zonza buna bakwe pata bino bulombola kani tatama kwe kange kwa nzila za pamba bantu chabafuka kumira mina mishumbu ngura pata na batikiti na sebitatu ngene ngwinda kanu kwe windi tenzengolo bustomo koka zabeni oge naga biko buna batata na mama changu batama kututela musama chua nguma wena ambe bigishibe koka dofuti bobana bakokisa alikuwa beka kunemanzo lokwa chini kwa bunkuta
Luka se kwa buzenga na busoba, lu yirikira musamo. Makambo, comment tu peux yirikira kundoshi? Tabeno bantu, ale go salama mwete bukuzi mu bumina, ni no asali futuka ko mu nwanisha. Kabu bako. Ni wumpe ntabatela na bambu tibasa bunsungu. Samu ngwiri wa tata malela samu kantirele. Tano ana mvita ya kumpesa mvita ya kupatuna. Bayisa tracé kuna. Bubu ka parisho kante bantelembi la kula miri. Ntelenge enda kwa mina kutela kufutulande kani jambo. Kanu ka takuntela mazura ka bila kuntambila ka bila kumbaka. Wo bantelembi la kula miri batele buti tupangu tatu samba nutona. Lola kati to atole to akati to ribundu. To atole to kumanima loka kakoko bonzoye ta isabu na tata biyuri. Baba bongele mboko lupangula kakalu bateka wasumba bongele mboko toto kakato matu sa vile kuneke to atole baba bongele donc baba bongele tupango tu non tout tatu tole to kumatu toto kumanima to atole musi lubateka mutu bateka ubateka lalo kakushinga nakako mboko bawu to tatu bongele tubundo genzo baba sisiri to atole ani boba tele oba tele tana na liste abantu bataba konta ribundu Boko na sana livre na sinamentele livre bele kwa na sharaga na kumetele la na sa sinaka na to kumetele betu batu ofutu kutamba tesa lendo njenje nimba shikende kuna batele bu teno yando ko mavula mila samwari bundu wena foba to ko sa conseil ya di bundu baba nsulu parce que bundu kana mkumbu ya muntu ko donc muntu moshika naka bonga décision donc beto to ko sa procès verbal à conseil a dit bundu ni mvutu tele rana nginda batela bo batele batamebe ni mbila ni boni mutele kutana tambula kana samu umoshi batamebe ni mbila mimi tata bo zinga na uzoba ngura mere na mayela tele ti samu ku tribunal mekane zengano boni sati ala nyaka bon samu bantu nkumbere bundu be bo basidi takabaneno bon menon jeli tambula samu non jeli shinata takabana mele bonje kamonekana Nero kumana saba sila piège nige. Ntele tala de bundural tazaba. Buna sta shinga sio. Tala gal tazaba. Tantele no mena duksa de bundu ngasi la sabuna bulu zololo. La mana zaba de bundu ni sakwati 5 sur 10 mètres. Luano ku de bundu. Megana lugana mena nyana kuji sambrila. Leba kana saba de. Bungwe bunye ku chef de quartier buna tokobatela. Meno Kanjab jama fa ne me wila ko me sam timpe fo kwa we na ma fo me wila me kameta ko ntana babonga zuri na batomora shiban saye babaka tutako tulako la merbe yani beno atako yani mafoka mena na saluko yani sambila kwa mentele ye ne gampe njoko do jubur la tala bonata ambotela mbulu pango kandi sambili bala ba yembarele reka mtana rutela bu metale nsiri futu lebeka ntambu wakaka Nteleti ribunisa kwa 5 mètres sur 10 sur 6 nyana nokui sambila ana kalutu sanga bitona sambila nsai yo kedade bandi menje bori mana kabana ko kwa mboka tele ana katunga na mboka sambila tele yumba lubagiri ana ngura zaba doka zaba menje ko tutati butu ko nan tele mboka taralu zebe ci bundu ko mboka timata ribundu ci lutaka ba talo siri ko netre bundu ci matanga tari bundu sagana ni kwa ko sonu ko bundu ni ngam bonza ko batela tati mbefa mayela ta ko mayela ko mbele mbale misaw mene me ko ndere sination bagiri bele mengombele ko même patana tout le monde basuma toto mil ni buka tuji tula mi pata bungu tay tula ka pe 500 1000 nous en toto mil tulu ko 500 000 bungu mon fumu toto 300 000 tabagana muftu bagare CPC sans compter sur ko d'abord 500 000 même que pour merianti le tribunal ya c'est grande instance na boba turugo baki ba ko intervention même 500 000 que tu toujours chez moi buto mo tala men bonne tu nte ba local beno na ri bondura na bongo men du simi ni patan jaga yon droit ku mu ko la tole kula ni pata tout aduksa bo bien faut il aller retour ku ponto na ti kwa mon pepe na ce jour nsidu na ko ga be 100 000 kana gombe se o tabi wije bongo zinga baba ngenizo na wati rezo ngenizo o ti kandala tata mo choiza kungana o tu yalo isa kungana Msamu tako nwani ni tata ti nyemi tangu saka mora myango mekataku
tula ngeta kuzonda kanitima kanisafra kwa gene choko yankayulu mujire kasamu tomena bantu katuna na katakuzi tuna na bantu beko tatika na nkayulu la risk batabonga mbazimu na mbazimu mu kambila ngeta samu takwa zonzere kabuzenga na busoka batakutula katira bantu ebu yaba kasa kwa bantu bupata kasa nsamu kesu nungina bantu na bena mikalu na ntabu mana patakana mbandu kabubaba lemvo ni batata na mama musamutela mana batela mana tala muntu akachibana lushingu kakwela kwande kabuta kwande kerika same kanda na mabolo watu kukote sheno kabiko mukange mubiko mu yakamba sekuchado kwa bansoni ubungura nyelema bantu boko benye bulu jabulu yukuta bulu lomba mbongo ko bantu bambevo tunale ko futukwe tunale kabuta yakulako tulushiri kandi kabuta yakulako changu tata tino baba tano batulanda amikano ngora jata tu jata tutukolo asa mabundu kupatakana kamusoma takasa buna bombuta babena wozolo tusiri bombe telungu chini manzimba kwa kan changu tata amikale kena kaka koti mene mumbele mene bu mfili pele ko mfili kachocha ko chekuma ntwala ngura musoma ko mantwala bungu botu deso telomba ko prefecture kamera vutu tuzongela ko tama zaba ko si administration ko Kongo mipata na mi patabuna ka bazonza tebuka na mpatao tala kan bagirima kata sene buta sene ka butaba wutala amikale ni dubundu ka ri vutu ko maka kwa mboka buta sati ya ba amikale kamunde ko nande ko ntalu daga labi abansoni kam sampusa mi kana mana kuti bagila amilitaire mimi ndiko itako ko le maire muni ko meta kanu ko na funda bantu ko mebe nsungu ko elomba nzolo kwa babu nsungu mpise kala muna kala metala ka ikera ko meka lisa balezo kanu ko na ko twarisila meme nzolo no mona yo mpisa yeka ya mama tuanis mensa yi yo ko tele mission mene mi anungishi nchani ko mo yende niko tigani ko bya mutuni tututu tabela buna bwe kwa ile utata mampungu benchilu Kongo nsirulu zoza zo soni nsirulu za Kongo zako nene ne zako pataka se mubuzengi na bu zoba na bu yumba betebeni zoni nsirulu tako kaza tako dinga bonge meme ametse mpatata ko pataka se mene tsonta shimbange tako sambiri nitsa mpeve tako kutwara simuna kuno kuwena tani tabeno bantu mulemvo ne batata na mama tabeno bantu lata mompasebe lata kuluka rifoti kuluka sambiri mo bisambu ka jirilaka naka nwane naka gaga bateti mvita kaisira ya bisengo kati mvita yaka yabu nzonzi babu nzonzi nako bata nana kwita bunzo tazaba na naona netabu nzonzi ngati la wisana samomya netoma kabo wako tatuko nisasi njira kumote tedata nkumba sambiri no prefecture katugana récépissé katugana mukanda unangata tomabana chimpanza chetu kavuta kutulanda mambo kwa yaka bunzonzi okotulako mukanda wo wenawo ngeba vutu yogela kanta lako na mukanda ko nyana beka dukila balukengi nzila mboko mimba teleti coopérative quand tu es talata dukisi masusi gaga tokotula 100,000 tokotula 50,000 ebuta shiriwa tamana kela kwa amical kabo ba coopérative ko tashiri butu sala wele que tafutuko shikiri cotisation za bantu mpata wogo butuko sale bima ka 200,000 duksi tujibaka 400,000 50,000 tu kama komisa metu kweli 150,000 tu le futu saka compte ka yine kyako inaka iko inaka kakuna mutu kutuka kami pata kutuka katona ba bien faiteur makaya mungu ayelebene ba mu ndambilaka mungu ayelebene ukata ko vinza kasitala batala ka bubako kube na maluzoro batakwe gani ni futa kwe vinzo tutako vuki na finetu ka uga na fi amical na ka bantu tukana 301,000 ku compte ka pete telefone na menesa ngoza koza tu saka ni mame o mame aka sisi 301,000 ka neto tunilomba crédit ko tala tuko sala tunilomba crédit to le sala nsango ni sibatele dossier yakota to boyirika ya coopérative tajia mfoka kwa amical ya benso ni pasi mpata to back moto za bakabi bichini dossier to isiria monte ko kwa benso ni mpata to geni dossier na gombo subvention takati baka coopérative saka idea la tu le sala gabo dina mvutu po mpata mina bi mitokolo zakala kama sema kunuka tata gati ba vutu lo tambila dosimatu ya kaka biekoko d'ici le 10 tagirika kabuna kwa tele amikano mi ngame mpata mvutu toma mpata mvutu toma frais de dépôt na dossier mpata mvutu toma tata tu mpata ngura toma mta toma na musamu weneto kaka tuzulo tata yula tukolo kuntende na mana lena munukuiza ka tafo so bantu mpele ya wika ni 1000 francs kwa mpesa bataza mwina biere za kwa shumbi
Zaka kwa mse na mana lenda mun kuisa kwa dina ba tela mebe ta donc mpasi sta kututurila kama pata tani msatula bakisa uwa mama nsai sango zatu bagiri kata la belen ko kana pata belen to nga deja be wan tere nga to kama pata belen to tu pour déjà ku compte je touri kuna kana to ça duksa nga belen pipa nga deja intervention yi bwiri ndara to kana ko ka ko kesko naka ni tima tu dukshe ko kula me to le turana ku compte fe bo walendele mu ko egana buna butu ko shiri buku kusera kana tima kati mbevu tini cha ututuri cha kati tafuta chambala kati kata la munsungu ba multangula bo bato na tala munsungu ba ka bo bata nga katulata babala nga belen pimpa tu batiki ki muserisa ngwalo we mu pasi me katu zola ko ta sabunsungu katu zola ko ta tambula kalu lusaluso nuko lutuka ganda tu ko ganda mboma tu ko pake tu lukila mbongo nga tu na katu zon lumboma ba luka tu bongele to le gana ambe mbongo bantu basala kazo bakutika kazo mbongo kana kazo anta kuma sala kula amerika beno bakla salaire anu beto suku konkwa tu pasi beto so nimpila mosita za mwina bota kana luzolo kwa bata salela kabina na mankoka nguku mu sima chabu tamo ko pushi mwa ndambo bona tabena na chimuntu batata na na tabena na chimuntu ngura msamo chimuntu kwa tasana chimuntu bungu ko se tuto uguni kwa mempasi banzana kwa meno demari yakutana na tasama bantu binge ngo shira bungu demari yakutana na sukuta chitaza kala tata samba ewa kakaunta kulutira ni wawu wonso untukulu wazonzelaka bubu tatsiri na mwela na menga na biawe nsuni ni butu yirika myanya nsuni nitu yirika ni mimi tu kala mfuta masumu buyikota mu muntu nibusaka tukumfulugena sakubara ngolere kuturi mfatigiri tolo kwa nubwa ntakuvunduka binna magufuta bya lenda ko batelo ngumbu AVC kashira kakumfulu wako bele kama muntu wako kubota sa ngikaka kwa kumfulu kan pasi tamana boje bansunga tu vya vitukunu nakena yangebe bunguransi mitu yirika ka mitu ka kama mona bamu mpungu AVC sampimpa yi tata moko nangona kani muntu kuizante tempimpa ya tula kujisaka nsobo ngati aveso ya kabakana woni mumpeve ndo kampeve longo umnitu ya verla isarla kubinga na mpeve longo ngabene zawata zabatu kunakuwa verla ko demoga yikama munitu akuna katidi yako woni ukaneto mensangu na bagiri yakani tanko moko kana wotere zukutala uneleza bangu lambo kantela kwana kamega tabanza nale bambuka lumbu chita tambula ndoshe tata nyoka moyoga sanguza duka mtata nyoka moyo tata manwana wabaka yo loto ndoshe tata senyoka soto na membe bisambu ta to mana mvuna ke membe na shinga sa mtele membe za membe kana ntuli yanoka baka tele membe ba kumunjila yina membe za mbagiri mama hivi mpeza bagiria zaka bake bo katala mwele wa mpele ya huyo kuna ko kandi bisambo katato bakalu kutukutiba silaka ngona mbona nawo kabisa bibi katutambo kamutambe katala bitula talaka bi tula kumpeka tu katuzebi hapo nsata ta be to sirita be na ma yela mweta mtu bulu muna lwaza te ayambe lwaza luka bulu ka gogo kabutsungu pe kutabasa ko lwaza le meko tamona lo lubi kana sabu nsungu ba kumpe kutabasa ko buna nsaba tatu tela tabeno bank yano tele chakalu jinga ne mpashinde ndu kwanye kuna miyokele tata milando bonterisa kuna ndozine ntenchishi yelo ka ban yelo ndozine mutenchishi tata milando buna ibagana faka sana sega lemvweno buna batata na mama lemvweno tatsina mele ta jenoma sang tata wanchino matolo eka uma zone tata yula bom tutabakula cité moi ce toyiri kiki tia tubaka meni nipatana katika gani kawo watu vuki lelo ambe kape pression ya bawo ngati bantu mwe bom tako yoke michel muchiba urumana kuvuga ne michel entrée les kanchi mais dénomination ça ile gani kata biere bana voilà biere ba fluki quasiment uwe ne vraiment watu vuki lelo basa kutushishila kwa mfumu yetu kwa kumbi ni wutu tatumo kasa kumanyima wakala manya
yo kapita sawa pression bubuti bui beto tamana teke sabiere kabuta bako beto ta zonze no kwa vraiment ta sur pression wolo mbo ana tala kabuka ubungu chuku kula cité bwa butaba ambaka beto jomulu sambu ko kabandogela kongo atama chile me baba bote tele zoro ta kembe sa pembe na ukambeka balane no manzo no wona wiri yago tate Emile tata de Jesus ngo bakene wo Keita wana keita tata de Jesus tate Emile Maka mama mari de tate Emile Tata la tata toga weka beto te bana me kroka ba me belena donc ba on kembe na u Muzuru batawate Mutatelo katamna menje katakwanzi bas batota baba so nimba batolo ko ngumba kire mambo Muza mna ku igrame sample na mwino mungengo lebu na meso meneno na makutu wawuna mwana ubutikira fatata Keita Bana ngazi ko mane ngata tonto asinga tuzure nene batata ba wachile Zila yo ya longo, zila yo ya longo. Jadi kya kingi zai kotele kitantu, zila yo ya longo. Kyari kya kingi zai kotele kitantu, kyari kya kingi zai kotele kitantu. Zila yo ya longo, zila yo ya longo. Vilula majela nchala una kanabala, vilula majela nchala una kanabala. Zila yo ya longo, zila yo ya longo. Batata na mama. To vilule na majela nchala una kanabala. Vraiment, bungu chari tachingi nzabu imeni kota muchitantu. Mimi mitakwaila tata wangu. Samu mbote kaba binga ko balanga ko. Kan samu mubi vraiment bantu wo bako ilanje. Bakwenda aka muzana nzelele. Kanga utizabiri nti samu wo mvukulu wena. Yini nzila yina ya moyo. Tata mama kalande manyini. Tata mama kukalande manyini. Bele bo bungi tata kuna kulikorera. Me ntango yikafuana. Tata lebi na kirano kwa zonzo kubuni zonzo kila kwa zonzo. Ngo tata. Observe turu kwese ke bantu. Mungu matuka tekilaka. Ngungu matuka tekilaka. Kalusa mona ko tamampungu mbaka tela baka kutesi bwabo meno ebuntele ko ngol kulugire kan ka tamampungu mumuntu kakushi kotila muntu une ni uno kusamuna zurandi Longo mfumu matsuombe mubawa tamula na muderere kakushi kotila ni bako basamuna zudina na mfumu matsuwa mboko zura yani ni zangamari Mungu batekele kumantwana. Maybe babuni chigula kese kebete bangunza ngana nchamisho bagula bangunza ngechamisho mina kumugirikiri we yirikati foko na nchamisho mina ako jambungu nchamisho mina ako nasari samunu wo kwa nasari sabambevo nasari sabambevo mangange mutabore ngede bore mbevu ko ko sari sen wo ngulula Amonga nga wowe zenga bantu tangu ni bantu chamusema ko zengila bantu. Tala kwa ambidu salusu. Ani musalisa mbe. Ngona ti. Kato banje no wo konse melonga achena salisa kwa mbe. Kangu unze musomuwe nandi wakakawe. Nite mtete takugonwani ne. Mtete mbite mutoto we. Kongo yeto da ba muti mpwanza. Ngura nsamunu wawo ba muteza betu bakangamana. Kongo da ba muti mpwanza. Kati kulugela mu jela ran sompa ko. Ambe wabatele.
Baba ta eske mulele nsombe wa utomina machi. Je bunga buzabulu buzabulu be. Yenu mulele kwata zibulu be mekwana mulele. Ni bobo. Chengu ni. Me wo ngebeni usumiri wo ngebeni utulo umulukete butize nsebi tinarangane. Tajitu seno musamwe to bitubeni. Niwo utunungi na kwatule batatara mama. Ndiambo ndiado bwabo ntango ingayishira ya buzengu na buzoko. Woba tamona nsemeneri njirigirire bundu ikakwa ngati na baka kakela kwa bandu bakutarisa mikano. Na bonga na sa travail. Una kana kina mushikongo ko. Kina mushikongo. Kudupita utakwena nyongo to kuna badokitere mungu abatatu ko bideo. Beaucoup de gens beno le babisambe le pension lutatu ko bina madame. 150 000. No, krebuna ko. Mitazabe no katika bila cheto cha musamu wetu woneto. Mfuma tuwa nuwo banwana bambuta zetu nuwo batambula. Bambuta zetu nuwo batambula. Beto nuwo tubwabu beto chakera meno tosonsongona musamu wawo. Nelu yalulo ko ngaje bazaba tibaba tatwara beto musamu woneto ewewu. Ngati batosose kisa. Mboko bazaba kana bana balanda. Tungu bunchungu litatora. Ngoba tambula bunchungu, kana utandino ko tutandino kwenda kubuzenga na bunzoba. Tatantamanero bunchungu. Mimi tata bine ko nokuntela. Tata lemine. Bakwabo buwera. Butseleka, ni bobu nunga ka bungungu ka bununga ka. Ngungu buka wuna ka butseleka. Pemba ka isa yakatula ko pemba chi. Nasa yakatula la ture ndo ka baba. Pemba ka isaba. Boka na boka tana ma wolombi ubele buka ka kuchukunu ko kata sukina. Donc beto impemba. Tata balana ko lawo tina. O yesi abuta mo nso buya yayere ni ngana tina bonkuta. O yayere ni tina bonkuta. Ka o yesi bunsungu bona. Tata. Solo tameni solo solo tameni solo kanikala ni kumani mako katuli ata kala ko ni mbungu solo lo musamu wawo Ambutu baka yasu gatatu. dama na kala mani matu tubakiri yasu beto bunsungu tunata mkongo kongo ngatera bara bunsungu bongo batatra mama ali joka ali bena tutondele nonzila yo la nonzila yo batekela niyo balanda nzila yo batekela niyo balanda nzila yo landa nonzila yo nonzila yo batekela niyo balanda nzila yo batekela niyo balanda nzila yo ubichubani yo kalanda nzila yo ubichubani yo kalanda nzila yo landa nonzila yo nonzila yo batekela niyo balanda nzila yo batekela niyo balanda nzila yo umugimba mbuni yo kalanda nzila yo umugimba mbuni yo kalanda nzila yo landa nonzila yo nonzila yo batekela niyo balanda nzila yo batekela niyo balanda nzila yo balongo tukuba mone eka mafumu bazonzele kwao basasumuni ngamyo batata ntwarishe pe bazonzele kwao basasumuni ngamyo matondo mamingi makutu ni waka nchima ni kelaka bunogo tutulukasa isu kubansweki ngati nyeko ishiriko me babambokere ngati tafutene ko tebichini byaka buno batatra mama chele tutondele batatra mama tusheno mulemvo tondele ka beto to kumansuka mazuna bereganeto ka katujima kanandi bubu tunaga mansuka mangonda taganeno mama baba mpatenga uwo benina buna baba tujiri na cotisation na carnet zetu pe bauta gana cotisation na carnet ako yekinyemo bashiri
Buna kumansuka tatana mama twa besaneno ku ba mama nsweki ba bwana kamipata. Mboko mpe woko batela mikaliste. Utama manisa beto avanso ni mutu sasa kiyo ga délégation ni mukwe tarisa mama ku l'hôpitalo makelekele mama nsai. Utama nisara kutokata mi fatu ba mutinza civile tu le tarisa mama ku l'hôpital visite. Tama kwesa ku mama. Buna tumanza katumwanga nandi tutasata sama mama sasa samaguna boko katuna mtulendela amani mambo twa mangana kwetu buna zoni ntango tupa mama zibeneto sino mule balongo tukuma mane ekatu tondele momwele tata nsweki matono mingi yangalale ekambe ngati kwa mfumu zuri shirinali bono tugeneze kwa mfumu mato balongo tukuma mane yeta butu mona zina ransarila ha nkumachi teletatela katona ko zonze ko buni zonza toka ha zonza wa butele ka buni tangu so kalenda baka mambo samu enako kako tawa dukisako timati ko bantu batatomba wuma ba abanwina mamba ngamukelo waze wo katoni wo kange bantu bijuru kuchirwa kutaku zonza bantu numfuina mamba ikako mwisa fasi wakwiza abatenge kelo zebi mambo le mabaka mboka wenchi walumolo tati me ku mamba kwa nze ngezonza kwa wokwenda gwele lo mokwenda mimu tariri wo mona mama bote ni lo mona mama bote tariri ngempashibu usongele tukawisana nigana ntangu tati kati musamu tabita bangulawo tabita songela kabote mazono megaga décoré ba ijukunsa diplôme ba ijukungana ya honneur ibonge tumuna kati monata vungula wo matu kune na nje tulaka vungula wo meza wo ina on je yo boyena na ba tankuma bangu afana nkuma ya soni mbuta yako tuye mufuma kongo zonzela ka nzobi ku television mbuta rama kinda nji ku tene tu mufuma kongo kiriana ka tata president meno kunzobi nta kwenda nzobi nta ko bonga ku zanaga kanzolunge wingi wa bagana natela tsonga tala tsike mekwani bakayo abambangi gani tata mogani ngeta tata malonge wabinu ngeta bete batatu bana makesa maku tindisa tuele kuna zanaga kuna kai batikala nzobi chari china cha ntete tuele kuna umpipa yo mbaje umpi memba chinimpa manzobi mana tina gani gatia bubutsele nsusu tukwende tese na mayela nsusu irega na gatagana bulumi nsusu kampeo kabagane gabuga boka abu tuzakale batu bwene tuzakale nsusu yijire kuisli ibele mena tata malonge tata mugane bu tata malonga ibu bukijiri boka zunga ne mumbaji busutu ngutu tuzakale bu tupiotere boka kotele mumbaji wijira wo matu menu ni meka talaka yogele tata mugane boka bele tata mugane ngani wele tata malonga boka zunga ne butulu kala go wakatugale wele kuneka maka yinsusu gama nyima kwa batako tu banguri labo batata nsusu yi yisonga katimbangi ga gataganiza bakabantu bena mitima memi bi boka bakataku izunga noni za bakataza bijimbo bika songe lawo baba vuri nsusu abaze muntu okazunga ne kashiri kijimbo tete ebubu niona mpepe kaku kutarila kuma nyima kwa bicha tu bangurila tatu munamboka yinsusu mboka nyana kwa disaza la katuli mulumi nsuswa nanu mosia toko bagaga jikata jikawa jikila ka muntu mbuna bata yina ya fato ko tekelagana yoyo ni ya landa nsusu saka chimbangana ya mbakala utukatukirigana tole kota kuna matu kuna konfusu sangri ha salo ya ngana ko matoto ko shaba salo ya sangri batu mujirika pesi utatele yiga fosu bubu kwa machine buyina ngana bete unsi ngana kwa tu mbogo chambre yako na kati kuna woko awe munzobi nando kwa kutaka kuna beto kusiri go salo go woka tokolo beto nsona ntangu ifuna bayikiro kana basa bishimu bonga bele nando kuna katsukuna bayira kuna balo muyire kaba mani sabura katakala wisa kala buka tulona mtu ata mwana tuko kama mwana abo
tapari yego abu ndi bugo tula kuna bakote cho fungula misami mya mse nimeo yirika tuka bulege ba kote lubu chao tumyo misemi mya mbimi wa yirika fungula myongebe ndika fungula boga fungula musamo ko no mudu sakaka kamgira to aba mugilaga nyuma mama beli ku college kakatula jim samo ko no mudu duksa akanta sakata samo yo kakatula jim na nduma mama ngana kazezela ngana kazezela buka nota muna mutu bakatakala mutu waka ubolela donc wasutuka yandi wa nsoni tuliye kambe boka mfashi bujugi daga bujugi obutura sara ngoloza za shinga bajiti ba wontini bantu ba studio 210 ba journaliste ba nsiri tondre le professeur président ngunze bunu bakanga ngunze nange wijuru kunzo dan ngunze ko temetere kala meka za kota kunzo ngame ngunze wa dute metala nzi tala nzo ka boye ne meka za kota kunzo ko tala kwanzi tala ngunze ambo ni bwe mweni nzo bumentele kan tala bo mweni bunzo bino bugwa yena yayibote ngabele ka baba nsoni ba mana kota munzo bi ngatwe ka tara tuma tala ka kona biyo beka ko ni bugwa bo mweni kan yayibote yena ngumimi tsene mi ko pete kuki ngunza wa bunzo ni bona mpela même yaba yo c'est pas journaliste utukeri inisashandi biyishilunga amato kasako ukantambela njele kumu tarisa batamela njele kumu tarisa le kansa chukutomo août festival national international ya nzobi ku préfecture invité d'honneur mpedaba le 24 août bangene pe rôle koko nzozi banaku na chorale yako so mwana nto katata chorale bangunze isa yukitanga ko ni banwane sawo nzobi bangunze tiba kwisala ko bashide batelifekane kampungutule no mukuruti unagata ko tula mpimpa ya ba programme batutele ko ambila pare to programme yi isobele mwinu kutoka yesa mundo ka chinu programme ba batikiri kuna toka pare tememe pare tane tula kabona ko kandi ko benya ka basibate busi ka badwan kabudan ko ngopri daga na nguria gana nsai to mono kubabaka ili to mono kubabaka yande gana chuntu vimbre table bolu moni balu bele kana bangonza bolu ka mona ko bapete mo ka ngura mu samu kwa allez on je koko terre des hommes internationale kuswede na ndire seja kuswede baba bakuna bete bakatiza naka butakota na butazonda na mine mayira manaka budan kunga tatena nsai mo bakiri bashiri dekore yani usali cha sala ka tenizo bini kukulu kietu jo bete interview ta bako mbashi bako telembela ba journaliste ndena interview mukati batasa dekore bo batele fonctionnaire maton buta wiro ci bobu to shiri tata rama dekorebu gamanima mtata malanda to sa décoré et montangu momo fumu kumbazi amushiri mbe journaliste bukwesa interview maintenant butakala bato shira clame batele bo bandela ayokite azala kite bo tukalaka tata malanda bu batele ci bubu bamashi tata rama ninge bakujisa décoré maton tatardo nubo kay siri ka adresse mpeka na bagana yo bantele minna telephone bantele mbila abela bagana yo so ba antro mu yula ambonge kola to kozaba sana ukana ka to kaza basa butu mumwene kwa nana mempe ngunze kumba atipo Jean Jacques atipo mempe ngunze bunu mwene kwa ni mwene muyani teti ni yandi tusa ebo kato kanise bakato kaza nikono kate bwa banana ebo tasa propose ni utata mempe kumba jikwa na kataza bako même que tu ça va me faire ta weta bagana ngabo tamlo ko sina kuna mtanze ko kata nzila même mutini tu munkuta butokolo ko tagata ni bore bako lebeke bantu makani toto kwa di ka bokasa kokata ku izata tata nganga kusala ba wonsoni tata nkumu yange wa mbote amboka mosi tonta ba yimutulanga tempe tempe disugo mbarimbe wiziri munchinu tumbweni beto bole ga wota tario le bokazo beto moi tout cas koshoka tulomba ya 10 000 diplômes tout ça vous na kan tele bolo n'intérêt musunga mane eka ko na dan sinyo ko tursa mada nsama mpela yo me wakati to za ba me ben mpela njila bako kunkanga eka ngati gaga ko wakaku usingana eka nakota munzo mbongela mafunda mole mpela mu reni wele sa diplôme c'est bon shirika de pasteur kana tsana tumetelekana kububa ya estezo telekana ka boba tuwasongele ka bashira le chef spirituel le chef coutumier ba yiri ke buna
Tetamba kabo beto to dinga kuma kaka kutupenda kuko kutusambila kwa nisa tukusambila ko na buma tele katusambila no mutusambila ko buma banga popera mulu mutimbangi cho nta bongele le 27 août septembre nita bere cha mazone pe niba yijiri niba yirigiri cho ba cho ba be niba yirigiri cho bo foto yo ni bona lwati la bota ba ku prefecture yini diplôme ba yirigiri iba jiku ngana kama zolo tima chimosha katelona tima chimoshita jimbakane ndo muri tulaka go fala to sage tele ka sama tatanga tiboka binsebicho no basire mo Maintenant, chez matoni bah wanti tukutanga kwa bobina diplôme d'honneur décerné à Clément Marot Vincent de Paul Malanda, chef spirituel et traditionnel, pour des faits suivants: son dévouement, ses sacrifices, son amour, ses mérites au travail, ses bienfaits, ses actions salvatrices, ses services de qualité, justes, efficaces rendus à la population congolaise, en particulier, et à la République en général. Ce présent diplôme est établi et remis à l'intéressé en guise de reconnaissance, avec mention très honorable. Fait à Brazzaville le 26 août 2025, le président Jean-Jacques Atipo. Association La Terre des Hommes, Vision du Monde. tela menteli nga kasira tu bungu yanu tu magane ga tata nkumba ule muturisa ntanzo ka dugisi tanu ka nkumba mutuna ka yanu batata bachilele mutamma na mogasana muntago muturisa kuna total kuna montuka satala centre ni yande bobuta bele la préfecture monate buno mbuteyi mbuta mala mfuma landa ni sa décorer prochainement mbuta yo kayangara lako kazulu ako donc yandi même waba dessus quoi ka vraiment ngwala ndiye na kabundele bo yandi kata zolo bo choni chi ndombi abona bo boto una zone sa bana mutuko mali Non, monsieur le Mazono peut inviter un peu yabele, inviter de n'heure peut qu'un peu qu'à Shingasak. Quand on t'a envoyé un info, je ne sais pas quoi, Shingasak. kuna ngibangari jibanga na pe diplôme d'honneur kasaba kumpasaba ngana diplôme mazono mbuta mutu lo lamba katingandi kama ana telefone kizika mwana kina kwenda ndi wokana zibia kuna bikama ntonde no ndikuno kandi menta tonda bo basaka bo bantu bo kujukutu lomba ka tota basa décorer menge kutu lombe lako bete bene tuku solele donc bete ta futula matondo ko kwenge et quand me déplacement pour na bongela mafunda mona benani na bazini basa ça se déplacer bekar ni muzolo tebuti même journaliste bakuna mpilega kembesela journaliste même pakati toka mona nako orateur kataza basana choba yambe mamuyula amonga kola toko boba sana wakani kukane mu mwele nyana tatelati zimbu tsakuta mana bacha makerika payenye mputa mbunzu mbangi chinensi ngabu kobe dinga mudinga boko bandaka na uma donc nsango tata tsarano kwa bu nsungu wa beno kwa juburi mielo chamizole le 9 septembre 2025 c'est moi takunzondera ka 3 mois avant au mémorial traité makoko de Brazza bazonzela ko tawi fanavre aka ushingani donc aka brato ko seko dans une semaine ushingana ka bo wizi comme ba chef kuchumi baro ya mukonga basala koko ka tutarir bantu bena bunsungu mukongo ne songela ci kuchumi ngetu kumweni cha kutusole mbo bakane mbangi yapele ko tatupele ko yamanima ma bajenga mbangi za kuzibana makawu tutele koko boto sabuna tuele ko yakaka mbi ndina tu bakire ka nganga lemba kontele a lumbuti leonzi mardi sili bashi kwenda tata malanda musamo bungurange bagirigiro wakulu ka bonga bunzozi to musungu ngoro zonzo ngo wa irigiro musamo kwa kati bena mandanda mabula beno kwenda tasamu no kwe zonza kuna memvukuti kuntamu tsima macho butama fwana kama utakachokwenda mpe mora kaboka bo utakachokwenda kampe unasola mpe karri kwani munzira tereka musama ako kabuko na force musama bana batali na mutula tuturega tero kakambila parti na zayenga se utukotele kuna munzonzi bwele tutunita ntete
tuzakala ko kan kuzakala chef kutumesa bateke royaume bateke babakuna ko ndaza kali bikuntura yaka kasama tuzakala atu manishe mtu aka mama tu noko kuna tiba ko jiko kele kaka no kalo nan kelo susu mga ko kan ko tatu futu ko tamu kata tifulu nzonzi boka ba kwa kwe aka butamalanda muntu ko chibunga mu nzonzi wa royaume Kongo kamoneke nani yakaboninga ukabonga mu nzonzi dans 10 minutes côté tu côté mo katira sala ko mi amesa na bwabo nsunika nze yako aka ndambo ngakinzonzi nazonze la royaume Kongo ni boko aka ni kundoze katira tondo mbuta intellecti bubonga kinzonzi tomo zonza kame katazabe katasa munoko zonze la ko Improvisation. Ka zonze yaye bunoka tuta kota mukati délégation ya Benin fumuza ku Benin biji zonza yami zoni ni menenjeka zonza katika mpoto kolanda bantu ko zonza ngebo baka musamutsa baba ta zonza bazonze mu mpoto basiri nikanda abo ubu bakomba ka baba tenge nikanda bata tanga basa kutika meno kutamame njili unjitela magana ekange bene ta zonza nibo nazonza kama nazonza bravo mpesi zibwiri msaiba bagiri batu mota muti lokra tata tsoni tomulo shinga sa ninge kari tsima kan tsona yazo ntata mani zonza kwa ta zonza muni kutuba nasa na lumputu til akame mu chef kutuma kan ta zoni zonza kan zonza la rina banzenza bizi ko tukinda mnanda amakanta zimangala ngatandile pata ka kan mulutsana mutu beka ba muni kutuba kanje ka bonwe muni kutuba bululanda ka kandi untazola muni kutuba le mbongele lumputu telande mvuke kambele kana luve ko muzonza lu kutuka kutwethu bakaba nzenza beka bazeba amazuma betu kwa huko babiye bana batsini ndemvuke no mulu mputuni zonza nazo naka mulu mputu kansa yetu mukubaba na baba kutika musaba na meko na ina mukwenda nina meyile mababe ni baza tangu video zi kuza yele ba mwangase ukutsika isara ku memorial samuni bo wabere royaume Congo ne sa représenter bungu chimfumu avuka na makoko roi na de braza nigani ana kagamana ko lana pe ko suturna ka ko le betinta inda mo ko sutula ko betana tatana ma bungu chobu ngungu kwatsira kate nan sangu bete tuele mo ko songela bunsungu bungu mebo ni tata royaume Congo ni royaume ni tuvo ba man suni ku mbanza Congo roi ke bi ba kam pereur totela kuku bona ka ba préfet ka bi ko bebe kwa donc royaume teke mu katira royaume Congo yena ni mutata ngura royaume ni Congo kwa yena mbebe bateke pepe ko pepe royaume mbebe batana ka wo ndira mi tabu ntala amende tabu tsele je tabu tsele donc tsango tatati kakuni manzo ako to kwe zonzele yani ke musamu tela obuna bu wena bungu bantu bazaru jina royaume Congo na royaume teke royaume kape royaume teke ko manto ala yena iyo kerekan royaume teke bamindele bayire kayo kena ya bisikongo bamindele bayire kayo kena royaume duwa nsaba takoza saka ne bwawo ça fait bateke mu Congo bena ba lwangu pe mu Congo bena ka binfumbia kakabiri nawo kabio byako biju bongo binawo churocho bamindele kwa basaba roi kabishi Congo kwa vukani nje batumba roi mushiko antotela bakoko nando nomaka roi ntinge bakuneke faso banaka ya le ministre de l'intérieur siri ekuneke nge ba préfet nge kuneba préfet département kwa ya debe kuna kena donc wa banaluve musase nge tuma kwako ninto otela baka kumbanza Congo donc nous buna mebela baba mamindele bishi bakani ngale baduli tongwa divisé pour mieux régner ngati chitantu cha kota kalutantu mama ya bawu ni mu mwanga sa royaume Congo ni biruka dzebuleke biruka dzebule menene mene religion za kona ndela fotela vuka mama wando tata tata kan saka ko tutako se pusa ta ko pusi lu sansu to kala muna kala fuma chuani mega tatu tumancha ta ko meki bungu ni mega yichumukina kama fota ko ya wombela tato me zonzele katuko na denga tumfumu ko tuko nasa ku de ta ko tuko na bonga mata ko tukanza banu kubula butako donc beto bunzonzu kwa bo neto bo bunsungu tuko no tata milano se kubula butako donga badonga meme la se pierre kanza bana kubula bonna bat mega na gondela tinu mega ni mutari bonna batata na mama mulemvo nimko banguru ya ambo kama réseaux sociaux bungu tata ku bema mega tambila kam tuko kumcha kumala belina kumani ye ku memorial na ba ndira ba ya mention
ngabungu samu kuntele na ku wil muntu bakata mwana kwa fondele mu mpela ya yandi kanike katomo yulaka ko yandi yirigire mu samu ka tabu tireka katabu ngungu mbaka tungura bonga bishukumbonga ntumema na so tunakuno kero okano kubuza beno katena mu list ko kubuga kungi Amazono beno kaba sira kabishira programme kadang beno kana barisa déplacer comme tiri ambe ibaba baka ambo beto kubaka ngashi kwenda utine mpela yawe ambe talata machuwa yirigiri so ngamuto kachibaka déplacer kabe yirigiri ba déplacer mona to kubayo kato nanzila moshigo beto timbanga kwa tuzi nungisaka biya ko bineto sala biya bawe ba kaisa na kai sala ya mfungu bebu pungu nene yangala mbuk taxi ne na babu mfutile abi batata nganga ba kuntambikina mo banu mone wona futile taxi nakaro kabawa bongana déplacer kalu batata ma beto musamu gana akotela bungungu beto ne gana tayele talamana awe tete gani bobu ngungu abo na tele wata misa kombi parce que tu te tukeri kwetu kabi mfanza bya kwa bene kabu kungenana kane mpata kwa luwiri ya waka kabu ntelembela kange sidi ba envelope kuna kabi Leka sigulu. Fumutu bomba ni kwetu ta. Enda tubomba kwetu. Bomba ni kwetu ta. Enda tubomba kwetu. Bomba ni kwetu ta. Enda tubomba. Kandara beto ni bala na bale ta. Enda tubomba. Kandara beto ni bala na bale ta. Enda tubomba kwetu. Bomba ni kwetu ta. Enda tubomba ne. Enda mnakunga chaka katego. Gumuta ile mu réseaux sociaux. Mama ya zakuna tuka kulezanti bakulu bete wana takuna bayebuta kuna talenti mama ina fukuna tasabu abana kwa wote utaba nambu tsuba angle ka kazo zaka wa zabri ke zonje ka ni ngere bo ngere za proza ani yengo ka turi yengo la ka le ka sama ka butu bere butu futuruba o kani mtamalanda mama yeko tuku kulezanti kaka tele ka kona ka de ko tebe ka sabaka lu sa ko no bakudu ko gata ko ka turi ka tu suga to tele ebuta muna samunge kwa lende wa yirika kamba shi mu 15 euro bungu muna mbaje wole ka ru kwa ni ni mutumba tele njamu ya mama niere fondo ame pambaje musamwe nani mu 15 euro ka ko nte pasu yo ka 15 euro eka ka musamwe ako pariche tole ko na pe 14 euro to ku joke ntino ko ako bizi ka mama la americaine yo bitumoke no pe interpreter nandi ya utitela bukesengo mono kwese mama nganga kubali nganga mama yino zondo l'interprète ko se une kale kaka tu yokse nana vraiment site mo munana wombele ka tiya takunda kida ka tata sa supporter kabo na kabo batigiru muzonza mena ndi uzza menaji zakale vraiment kitu tuntumuka ga mu mpego ni tukwambele kanga ko vraiment muinda gabona timbanga chanti tomo mona bampana zile tubakabe ko tina batina mu kiza ku mu insami ko mi babatela ka bamona ko kubika buka kabo mu kwenda mu ko kuba tela kana mem tubanza kamya wako mebene njele mona isamdi ni mabanguriri histoire yene babela tete ngabutshele ka bongu mya batu tela mpe mem ta ko zona interprete bangula ta ko bangra to mutange beno wanga peka bogata metela ko mutsengerezo akakasa kanda mutatu sepe ko tabungo singa sati ha nyamba tuzabru ka bongu tukuisa tumukilanda histoire bongu njiburi bitini bina bo batikila mu samu ni wodo wasatu pena torate kumbanza kongo temina mama nsudi ngeni imati ndambo histoire nsaiya temuro kumba mbongele mbango pena mogele mo yule kumbe ka tamata na wasito mo yangana tutele mikwa wompe wayede yombe yataba siri lose mu réseau sociaux ba mwanga se ka muntu boke kata ko ise tata chobote wa yula be kutoka tuziba yula ko sanga tuzimwe bango ri milo tata na mama bokate ba beni ba jira kambe musana musiko mwana betu ngumana penganga uri sakumunu na bakuluko kata donadi nsatu abonis nzire mpeni yotu gana tugana una bakalenda ka sakwane ka sabu sunga sabu yabu ya betu mpaso tusiri simbanga tebetu una numukwe bango lenga sukulu Mutu bomba ni kwetu ta. Enda tubomba kwetu. Bomba ni kwetu ta. Enda tubomba kwetu. Bomba ni kwetu ta. Enda tubomba Mutu wabakanga mundombe ta. Mutu wabakotisa bolope ta. Enda tubomba kwetu. Rabetu ta. Enda tubomba kwetu. Rabetu ta. Mutu wadi kandombe ta. Mutu wadi kuri kandombe ta. Bomba kwetu. Bomba ni kwetu mwe. Bomba kwetu.
tubomba kwetu tubomba ni kwetu tubomba kwetu tubomba ni kwetu nitwekisoni ayenda mumambe nyoya kipeva yazonza kwebale tubomba kwetu tubomba ni kwetu tubomba kwetu tubomba ni kwetu tubomba kwetu sakale batata na mama ibunda balongoke ibunda balongoke balongo ti Chija kuba mane ika batata na mama tuko kwetu kumansuka ngati kwetata to mama shirira jambu uno shiri lo mumbaji ngati afukolo no kwetu no tata mama chonde tutundili tuyendisu kubansweki Eto mshelevo kabe tuma beneto tabanza matu manishi chana moko jambo mukitwari talako mashiri shino levo eto mshelevo mulemvo amikale mulemvo mantangwa talla bichila foti musakana ben sanguza zimba tulemvo kaleno lemvo wi batata mshelevo eka bwana ka mwana ngunza duka kaduka ifoka tokolombanje mardi kaga tani saturo tazama bachile bene bambutana wanengo tshile nele ekanje natisonga kwani mama vumbukulira nkumbu Ushimbembe mwane kwimba tekulo pala tekulo kwimba mkimba hivyo ndio alisula kunena nsangu isizololo vana kaza mikala kaza zimba mandanda matusarila lumingu lo ulu bona za nteteni zitamatala samejita kuiza chiloge la chabatata batata nukulu kota bonso bokoteli ba mama bobulushila akani bo abatata tatene kwene bunsungu butu betu ba mama katishile tu bunsungu abatata vuwa matabene babingi kwa huku bungira chiloge la chaucho lomba sambu cha lumingu bolunchila levu tete tuarsa chiloge la itata kimogisimu gani mina nzani yandi twarisa kamba lumingu lulwala nso sambu chena kwetata nchiti cha lumingu kuba tata kuba mama kwe mama miaka 6 Beatrice mama lomba sambu cha lumingu sibukongo wena kwe mama nyere Karini salusu lwena kwetata ngono na mama mbemba bobavuka na tata kimugisi ça renforce l'équipe ya uyo una batata na mama zoni nsangu tuzolulu songa andarisi alibundi batata na mama nchile nile bantu baka songelo basarisa kakabura lusalusu kari bakana limito wota mona chimwe mukono bakana nukulu salusu wuji kota kwani momulonga muni sarisa bakwe sarisi ngatu ketari kabumi kwe jati katunana ntanga ndumbu kupilo kuna lukolo kwe kota kaba bom ni sarisi beka santa akakune boko abakwe sasi bokwe teri nzabo kwe zabo kwe jebu kuni jubolo bokwe ku jubolo okanti ngandu ka bete nganda ame sarisa nukwe sarisi kotele kaba kukuma kompashu kumama kwa wa kubama kandi tala kwani kwe tanda kaba ko shiri kota wejuwa tanda ngatu wezabi nuko ka benana mujeka tondele Mbona nengo balifukuchila ndi mitini byoko tazonzela ka bazololo baba ntete kimugisi bazololo salamu kabura tata mafungu tulendo amen zoni nzololo ba amen bikurie vraiment kanda mina memwashi kanda wa mwashi wena tabesa neno kubansweki tatsodikiseno nkumbu kaka tutamona ko kaltatu moningana ko ndambu kwa isongelezo bakaka vraiment bareni nkumbu bakaka nati beto takwe kare manyimambe tasaleno saluka mfumo ukailuwa wena kufuti wasonga ngati be watwarje una batata na mama zoni nsangu nzololo vutili achile nele utondele
balongo tukuba mane yeka mwoko amwele ba mama na ba tata ba boba tukui salusuku mulemfo wingi ba tata na ba mama bambevu beto kwa huku bilumbu bitatu bibaneto tukaba bitsuku bitatu bibaga bitsuku bitatu byo mercredi vendredi na lumingu byoni bya lusalusu mboko mercredi chaucho cha lusalusu botu batika ka vula 15h ou 14 15h30 tu batigiri musarista mboko tukuitula kuba 17h tetita kota mu 17h bubeleke lusalusu lusukiri ubungurachi sambila tusambileno chilokela tulanda mebutu mona akantanguza kakaba bambevo chi 17h yombevo muziko takwiza chi 18h mbevo muziko takwiza kandi wamanna chi kwishila chi 17h tizaba chi kabavutwa kulanda kuntangu yange yokeleke bakengi lusalusu mubambevo kabatalaka bijiriko chikani jekabo bowe yande kani tasariseno kwa nkato mlemvo no batata na bamama yashiti seno mboko ngembevo mpe bobo batele ebumbuti no cha mwatu bo wishi tichine titi bakulandila ntanguna pe boitula numbuchira bochitula yizanga ati balandira chinchina menge wo mana yoke sabo buvutu kwiza ni bwe toto kalandi donc nchangu tutaka chimbobo bakwejeke mipata mpembao pasebo butagana mipata buba na nzaki ya yingi mebobo butalo mogana mipata nge izabongo kwa bilongo vutuliyo kusampe bilumbu doku kondo kwa vumbi kani batata na bamama katubanye no bulunchira levo wingi batata na bamama otunango sio levo mutu mavutu shinga samo mule tata kimogisi tata wonchi beto azimba bilumbu bya lusalusu biole bibaka mercredi na vendredi à partir ya 15h30 culte ya bwana bambevo yi jubuki tilokela jubuki mais comme mercredi ça le semble le baka neto à partir ya 17h donc ngewe mbevo fo chikuishile kwa entre 15h 15h30 au plus tard 16h bubunguti dans quelques minutes mu 17h pile culte batigi bomana kuiza mu momo ya culte batigi kabafuta ku ça suivre ko ya mi semble ko semble bangwala muki twari kabafuta zenga culte ko mutuki semble la kwange bubunguti ngebele mu chitisa nta vendredi à partir de 15h30, nous avons le salut. Mais de préférence, tu as au plus tard 16h. Parce que Bobo, maintenant, tu as dimanche. Dimanche, que le temps 10h pile, il va te local. Nge 30 secondes de fois kueni, nge wembevo, on de fois kueni. Puis à partir de 10h, ça veut dire que nous sommes au côté. Ça veut dire que nous culte il y a l'ensemble au côté. Quand tu as des gens comme tout au plus là quand on tu bonti, tu as dit ça qui peuvent ça comme tout est bon. Et beaucoup de monde a quoi que l'on a comme bongo, vous êtes bien, ça dit considération ying na respect à heure, il va kuna par rapport à zimbarneti kata ko lomba bongo. Kola ils ont quand dit michiba sumba. Donc taloma bongo betombe. Bunani gaugo munguli ambo tata na shone levo sake no ntangu ena program ya bobo tubwanaka babe nituzenao nisambe mpaka na wenka tukulu lecho batata na ma shone levo kato goto kumansuka kubobo bakota mulusalusu tukanga chilokela gauga mboko tukotele mukati isalsa tukwesa chenilanda tukolandi uno batata na mama shone levo
Nuni wasala zanza mufyoti fyoti kwa kasari lajo Buna buka manisa wavutu la matundu kweta mamu Yaye matondo tondele Yaye matondo tondele Unone wasala zanza mufyoti fyoti kwa kasari lajo Buna kamanisa jo wavutu la matundu kweta mamu Yaye matondo tondele Yaye matondo tondele Matondo kwa batata tutondele Matondo kwa bambazi tutondele Yaye matondo tondele Yaye matondo tutondele Yaze kwange monto yendula Yaze kwange monto yendole Yaye matondo tondele Yaye matondo tutondele Tetembo ni chisonga zinatata nkumbi ya nkumbo Mushimbembe mwani kwimba Mutegolo mpanzu mutegolo kwimba Msewi kwa mikala Buna tusambe tutondele Pungu tata sejeto matonde tunafutula antarisiako Munamba tugulu tachu mokwe chitu yeni vimba antarisiako Lombuchi tata chibele cha mikala Unzonji bunogende mamingi tata madugiri mumbaji Una jimbo shuka tuna lomba Tata mampungu tulendo Utushigi misa Nazawa tutuarisa Akimosi kwa beno mfuma chua Ngosa batika sameu Watuntu mugamu nwa nakanda ndombi Nwa nabishi Kongo Buna tata na mingi midugiri Luzolo lukondelo akatira beto Samwa mbotenu wabata jinga mukabagasa Kawena ndugu mantwala Buna watu zevi kowena Nitu kwa yafaka mwila kowena Nwana mvita akatira beto Utuchindisa mubichini kabichiniko Jidose vitakwe kodese ni mvuto takwe kele ya mikanda Unangebe inu sungamana Wangulame mibimi atamu satana Kanga mafula matamu satana Akimu mwisi kwa benu batata gimbangu Kwa beno bamama gimpa vita bamama ngunga Buna tata ntangu ifina mane kwa beto Mukala muna bifulu vyetu Makumbi tukwe kote nchila tukwe sumbu Pevya lulendo ya tekela kumatwala Kuluna ganji shinzana ganji Kwele mfuku vitogiri mfu muna mfu ya mfu Ngeta Ngeta Nkasulo Leta Tukunje ni tondele Ebu Yeah Beta tumogele ufeni mwendo saleno Beta tumogele mufweni uni mwendo saleno Beta tumogele ufeni mwendo saleno Beta tumogele mufweni uni mwendo saleno Kaka kulu na randi sino na randi saleno Beta tumogele mufweni uni mwendo saleno Mama kulu na randi sino na randi saleno Beta tumogele mufweni uni mwendo saleno Beta tumogele ufeni mwendo saleno Beta tumogele mufweni uni mwendo saleno